Ghana cedis pe etumi malaria papa esanso ma wutumi edidi yenko eba shop awodo nyina wo yensa beka bia na asem mfra ye e was 0542 778572 and 0542 807 907 mekanfo vitamin kedia mawo vitamin ya no dia potassium calcium ne vitamins asem ma se be omega 3 ne fatty acid wo mu etu nya bi na anom a eye nipadua no madwuma e ma me so kama ya de gan ye kokoo no ayebi ena afa ye de ekwaduru ye soya milk no ni na ye de aye ya o vitamin regular soya milk vitamin choco champ banana ena afa energy ni na ewodwa so akoda want to be any de akora ni ni anya fe no bomodi aso be man vitamin wo de kaduane no ho a ena vitamin kentinom da biara da ne beje so be di kama enumekuo ye ena aso asene a ye de prompto breakfast ye boy ebeso mo enensem a ye de eba no akenkan fa mo beti yenka ayeme afihima ama afiye mene akosua eje wa kwode eyekwo emfifi mantem ntimunya bre na kase bono yemfa emamu ewukwa mfifi mantem adanchira breman wodi amiami kromu na arahosem asiwo enomo enura na yebo mamane we no sia brem kase bomu ni nyina jangalamse amna ebu ekum enipa emiensa na afedudu na no mo so akasa asase a nadmofo ena posifo yo mafam de bia ama ene wo matumi ayi wo mo meka se fifi mantemu e posifo akire enipa emienu kwaku apia ena feko abusuafo momfa encheye na kanea no ebonani ena ma basa na yeguso ka enra galamse amna ebu eku nipa so ewo de nchira eye breman aposifo akire nipa mienu kwakwapia ena fe kofia pia na wo mo so ewo eye amna no hu bi eye adwuma ti omomwe na ntubi ne nhwemu ne hu ade kodi apotepa e ma kwanhia no esi ye enu achi no ya bra sefo agudie kwan a ye nam kwati kwan so ekotuo no ni nya ne ye twa so enti sabre no mo kwakwa ye den ewo ho no National Disaster Management Organization nadmu efifi emantemu opani ono ene da wo ma no akasa na wose wo no komponi ho adwiri ne papa abusuafo yesram adankania no ene ejiji yesa yewura eye Isaac Jesse wono ene ya nadmu director ewo Upper Denchira West abato empesua eso ye kwa omaso na afi ye ne no akwa ediafa enura arahosema na sakwanhia esi ye ma enipa miensa ema mienu na afi bema baako omo atumi afrimu wapanyi otibenka kasa sumdenka wo kasa sumdenka wo jo enura de yeti ye no adwuma demu no nyina ye pese ye hu se woni wutim a mokoye no edien na mokohu ye ya alada alopano na yatinti ye no ti ye ko sini hono na enukure dim na police fo aboa ni assembly member ukuru mu ho ni kuru mpanyifo ayi emumiensa emema bema ba ko na ma bieni ye koduru hono mo no ye hwe ho sopa amande sheba se mu bia nye galamse ni nti omo firi ho na yenu amu we mu wi omo ho anade no na ne tenchen ni tietie mu nyina ne se yenya adwudi ba ko a enam se na ni nua awu bi aka miensa na yeyi omo anopa ne ho no wantumi amfiri ho anko nti yeri ni di nkomo no na wo kire se anade no omo baaye no omo doso na la machine hwehwe ye nkono nti machine enan ehun nipa na amana na bu egu wo so no na sade ode maaye no machine ba ku biya no nipa du ba ko ene wo ho na ba bi omo a position machine no to where omo to load no about 10 meters kinu wo ho no a na omo de aba machine no na omo tu no eye mema
ene mana eswa nti ono wo ma ye nti ye se se die machine ba ku bi nipa du ba ko na wo ho no ana na ya na dwo na amre ni buye no wa hu se obi adwane ana se obi fa ha nti ba bi enkofo mi ensa ni wuye no wono na wo ye adwuma ni bi na wo ye foreman no wono susu se ebi be san wo amre mu hodo nti obi adwuma na na wo na wo de excavator ya ene be ti yako chini ya ni police fo ni assembly member no ko nanti ya na yako pay bi ko na low the first excavator na ko no na no so ya asem ti yasa ko high bi obabi ni tintin je ti am na ti yako ya adwuma na be se do mienu e ko tu ba bi a ablante no e kire ye tutu ho nyina ye nya mu nipa bi a wo fom ho na mu omo sabo ne because ne pan no mo de so anwe ni bi na ye tutu ho no mo no ye opani so de wo kan de wo susu se bi nipa ne bi aka ho no se de ya hwe afidie bi nipa dodo agina ho ene de motumi ayi wo mo ene wo mo nso a na dodo na eka no a mu susu se ebi da so wo ho no mo majuma ye de excavator ni tu fom ho nyina no ya ye wie nipa miensa na ye nyaaye nti me ti ho nyina ba bia wo kire ye no ye nipa bia bi nti me hwehwese nipa ba wo bi na mafri we wonya sure say wo mbasa akọ na ni di ma me no kasa ya ma chia me fere ye no obi anko assembly member ne krumu mpanyifo no e ko ha na di obi anko ye adwuma ho machines na wori nyina so ye tutu ni nyina dia ko police station na mafri ho no mu anase ya na mu sa akọ petrol free no ne no mu free ho no na ya sa mo sa ekọ petrol ho bio me nya ho ba bia assembly si ye no ena ye nwura mu ba bia ho ye bepo na omode chamfa machine ni adwuma enti ho no mo no nya ba bia sebi aban be ehye ya se ye ma mbofo akọ because ba bia omo se no obi adwo se da maso se bibi se ekọ ho wo chiri ba bia mepo na omode ma boys na di pickers ni sabo etu nti nje adwuma na omo aye no ho no mo ache nti wo mo ko we kura hu firi sa kuro ni mu ho omo ya wo na omo ye adwuma ni bia ya ka se abande hye ba ya pam omo no omo dane na me le mu ho anajo omo wi omo ko na nti ya kura mi ansa asasi wura for ko omo ni se omo sa ko because e ho ye site omo aye adwuma dada nti e ho ye kese we ni de di kan e biasi e wo ho o mpacho dabi ni di kan ya na me ye trofo enye se taishi e biasi pen empredo do besen wo do ni ka kan mu a na ye wo pit bi load heap bi wo ba bia no so nkofo ko wi o mu di ya mra gugu o mu so na ye pay six mining for dia that was last year no atowenche mu ho no na shi ye no nipa nwotwe na ma nwotwe last year no de o mu gugu o mu so nwotwe na yiri o mu nyina wuye opani ye beda se waje ebre na woni ye akasa yewura eye jesi na ye ne no ahwetwe enkomo no woni nadmo director apa denchira west abato empesua so efifi emantemo enwara hosem asi ye honomo eno no galamse amna a ebuo ma emamienu na ba kokura de wadi emfie edumiensa 13 years sakoda keto akura make say apostifo atri nipa mienu a wo moboama wo ma ye nhwemu na nipa miensa afrim no ba ko aye kwasi yeboa ena fe wono wadi mfie aduonu ena 24 ena fabatia wono adi mfie edu amiensa kakoro na obakoro na oka ho no ena yenya enya ne din ye kona fe ye ne breman assembly member yera Francis Japan akwa akohwetwe enkomo ona botemen ka memo akwa ba wotaka fam so nie mejo so na me chawo tie for enawie etie for jo so wo ho ye de breman ehobako nyame yadom tie de boni bi en ho ona bonu asema yete ye no wona wugina empesua no so assembly ma wo mu wo mpotem ho galamse yabra galamse de da so akoso mame galamse de a nationwide exercise omampanyini any assembly members ni obia etuwa na mo se eyadia eha ensaso wansuo ne kwaye nti eye mempotem ha de galamse enkoso na ene de si ye no na eno no efri hen yo
and many reporters with Briakasa. Last week, Grandpa, me and Kasami call monitoring. In the morning, I'm a chorus, so a Jumanon call for a good to Idiom Koya and answer Omonkoya. But the question is, Omoka could decide to work in the daytime, who will be a signal the Angeles will be here tomorrow. And in the incident, you will see here at 5 a.m. Mamyantia. Can I mean to say and call for Yomo and Ajua Yada around 1 o'clock? No, I could decide the manner. And she said, yeah. Said the I'm saying the and said the Mr. News in the carbon channel. But a midnight and as uncle for your Mukurampuno, or Munsi who is from Western region, Eastern region, no, or Muvio Mubaya Sadi and Adabetino, because could do an answer, would be any side to our Yajima. Nessa, Amana, Yadi Daho, and uncle for you, Muho, a Bayagalanum. He said, I am not a job because yes, will be a jagalam to be our year to many piano, a jai egua, only hoping, and now monofa, a prayer a dumana. Namana, Yakata Kataso, Womuja Hokoyano, Sankayadi Mokataswa. Osanka, a quine medahoma man for any Sanko Honomo, Womokataswa, no Muja Hokosa. I'm not no young kata, so if he said, answer the fight against Galamsey, no, there's your friend say it's not about say or cut our man now it's our name of a about put to prove will be any name through Galamsey side. Into be all piano a guy Galamsey man or bra then Katam Nadiazo. Honorable yet say any party and Sabbat me confirm my say nipa me and sape and a woman frimu. For now I'm not say any party and sape and a woman frimu. Now, after say the rescue mission, we are finding anybody there apart from the three, and the work is totally done. Wabra, so anyhow because baby is starting a human free, and baby at the coin day and day. Baby any will be ma, obeying me. I can say I had a yes, son of Kuyan, and you were a Nayunche. A Jumano, a Tumoba. And honorable near see if the back could be any pamian, any padu, and a dirigina, Hona Mocase, any pamian sape. Yantia who say a boom may be Macasa, and I say. Galamsia, mamma, no, okay, mammy. And yes, a Peter or Muslim, young son, a young society example beneath our house in a day. A question will be a story building. Na story building a book. You know, the level now was from the ground level. It is a story building. A bua, a top na a boo and a kubata so. It do in a chimney booing and see wha. The natural land now you see story building. It is no. The same thing I win and so here. And yet Peter, who may try to remu. A level design to say, we a young man bush with solo a big issue wha. Unya the land na Casanua. Nipa gyina ho eye adwuma no nti ho ne yi nyina apem war side and side na afi ne opposite so de nya war so ho nemum asie ne de ye yi bibia sede amene bia foforo bia na afia obi betimi akoso ho ono bo de twato na minya wo mo yi efri brema ho na sese de mokasa hoho no mo ya hoho nipa miensa efri mu no nipa miensa efri mu no nyina ye ahohofo mo ho abusia ba ko wo 13 years no onu mum na wofo no eye efiri wa beto ma betina ako achekakra bet omu nyina no eye ahofo nese akoda 13 years no ne brema ho no na busuate omu che ho sisi bet omu ye ahofo ma ba betina ho yo honorable ye bedase se woni akasa man abusuafo no asema si ya ewo eye denchira breman ena ye call hono ne assembly member ena Ferdinand Mopani ekodi ho enkomo ye kwa wase kropon no ewo Amanfi East Mansinu mu atoye mantemu asem na mekan akoda ba ye bia wanya fihia no edunan Naomi Mensa wonde ani tia ye ne nyame odi na chi wo so papa ne mpa ya wo bono da bia wonko no kotodwa nim no mpa ye ni ye sanse nyame ye de ho afofia mene enkwanhia yo bo anko kwa akohia ne nyina asa ne ho akọ na akora chiremu se
emrantie maako miensa bi ongeka kɔ nan wɔwɔ sɛ ne emrantie ne wɔn mu tebia no wɔn yɔ bia sitie no obi kura pon kan kyerɛ sɛ wɔn yɛ nkrɔfo a wɔn kyekye nkɔdaa adu wɔn kokosie na wɔn ba no wɔn dress hyɛpɛ ɛna wɔn teka mu a kyerɛ sɛ wɔn mu di ahim wɔn mu duru baabi akɔdaa no wɔ no ɛna wɔn gyina ayɛ bi sɛ akɔdaa no sɛ wɔn pɛ baabi a ayaresabea wɔ enti akɔdaa no ni wɔn mu anim fo wɔn nkɔ kwansi no mu sɛ bɛma baako asidi afrika ni mu abɛmo akɔdaa no a nyame nko a anka wɔde no ɛkoro na yɛne akɔdaa ba yɛ wɔnya mfihye du nan yi ɛkasa yɛ ɛmo kyire mu na kosɛm sɛ ne asɛm no esi potee Anaji 8 na mama kaso kom de ngoto pano ne lifting beno ganyeti indi me konna na ka black bisu wona papa ne flame no ka bluff no ka say me kwana me so ma so no say me nche no kwan e kwa se Kropon government hospital wono nature no na me hu say papa bi nza fechiwa aiso kitabi biti seta wo de ba be so me indi obanu ana me tentim mu na mama bi nzo no wo hono oba no onu zo tete makrova no omukotina kan no mukọ be bia Nigeria cause no me nipa tere na no mute kan die be so me Nigeria na ba kusi ya odi town ni ba be chichi mukọ Enuachi no yene Amenfi East Municipal Police Commander DSP Simon Seth Oglo enso ekasaye ema wachire nsemu ekyereye security fire first of all no was say yen share security though abambo 40 say police for ye wo ho bibit say uninam na obi see obegina ni car won nipa na otika no unim no o se fuka tremi ha me fele say wo say woda wo so na wa ka kire nipa say aida me nim ho especially so ya akoda we abai wa we bema akoda kire no say on bisapen me nim ho unya me nim ho a onim ho enti on to me for so and most of the time so ma wo mu be ka no enti e bo bi akoko say ye nyina ye hunda ye ho so ba se bi disasi a om ye ntem na wo mu bop ana police fo amane Wei eye Amenfi East Municipal Police Commander DSP Simon Seth Oglo na ekasa no wa fa so ade atu mabru ne fo a kire se e ka bi gina na so obisa won sem ba ko mienu miensa na hwo na ba bia kɔ no ane anyan ye twifa so na kɔ ba bi anya sa no wan hwɛ yi a na edie ni ababeyo ye kɔ Accra Circuit Court na Accra Circuit Court akɔ asetena Randy Opoku 20 years Albert Mingle enso wo emfie edu enkono na sobu ade bo mu nyane se o makwakwakye akoda wadi emfie edu nan ato akoda no emona enoba afie aboadwoa ene di asem no achi Accra Circuit Court akwa asetena na mede mani di akire no amane bo efumu ba ekire se ena mrantie mienu ana court de won begina adaka mu de odi kan din ene Randy Opoku wanya finhia no aduo no ana fe Albert Mingle ono wanya finhia no edu enkron na court kwa do wode bo mrantie mienu nyane se wo maka bom akobo abayo a wanya finhia edu nan pampalupa je se wo makosese no na kwa do boni sergeant Opoku ane agen akire mu se epo bosumi ewo afimu ana abayo wanya finhia eduna ne maame so ma no se onkwankoto ade emfamre no eti ekwan so no wohia Randy na Randy di epasam eto nanim no no so poneye na Randy Jane number eti epo bosome ne da to so aduonu baako ana Randy friend ne se enwumre wom na fie na eja omo eni do kakra eti abawe do se yoyo boanan edu Randy fie e kole dem eja wom ye dombe ye bia owie ya pe na brantie sode se wokwadwaye na ja wakosiesie no ho sense abre no na danfo Albert Mingle enso ehye adwaye enti enam se na Randy adum dem ho kane enti no abaywa no enhu se na danfo Albert Mingle no ehye ho ehwa pe na Mingle so man ho ya hadrimi ka kobutu abaye so eni akahima ketima grey wan fan cha abaye kwa cha abaye no se dabi adi we de ase esesan ya bam enye Randy de ya afi ankwoso kane ya nkwahwe a jese nanfo mienu obia atene de abaye ankasa na de ode na ro no sori no ko ofie to ko ofie no epo busme ne de to so aduasa ana abaye fon da ho na ne maame kofa afon no eti wo hwe ne WhatsApp messages an no ko hu se wa send Randy eye ne boy na wo hia no na open no wa send ne message se mo sabi mo ka se me ya aboa me boa ana mumu mienu makabo mu ne miyada ehwa na Randy so reply ne say
you are too sweet more de pape ana mami e friend ba no bisa no say e de ade na ekoso won kan kire no akrai e kire mu nyina de kire ne mami na ne mami so de kodan dofsufo ama aposifo ebefa emranti wa mienu ene se nei wo ma bepiem e wo court no na kwadu boni anosiwie ya pe na pm a wotena dwom edi asem no Christina Khan odi beto dwase emprempren ansa na court be ma sa amranti mienu bill no one month ya Ghana sika no 60,000 eno achi one funny petitu miensa emna medina enya adansefo ansa na court timi ama won bill na sabe de watu asam no aseda se dwo bosume ne da etoso edu enum otame piem wo court de court wa kan wanya amade a ene emla no ene emrante ebedi se de se na efata entime kwaso ade mani ade eche wo sasem ho de bese akire bia no me fan kame otekefem etiefo Yamani boni enoba afia aboajoa. Aye kwa hohoi aye from Mantemu. Arawosemu a asie ho no abusuafo enya grokra. Abrantie bia wanya fihia no aduasa we de owurampo Samson atafi ede ne din. Enhwemu kire se okokofa ababa wa bia no ne tie se na kanchema na kodonkuya ne dofo agya wo siesie no adache se kwan bia wone ne be wade no matena sese okunu ene oyere. Na sentem na ebabede adwa se wo ba no asa ne ye bia se sane sunu ne ban bia se sama be ma no krampo bisa asa de wanya be ma foforo bu na chi ana wo ba no se de bibia no wa etesa me busum da na toso aduonu numu na no bna de ye na arahosem abranche Samson atafi wo kodi wo bayi ntententententententa ho ma che donko wonkwonkwo hwa woba no akwa wura be ma foforo dem se na kodonkuya wone ne tie ennam so na ma wahya ase mama abrantie no suba foforo bia chese wonte ase no na abusuafo wa abro koduru ye no wantimi anhye no so wakwa twetwo dia bo oba no fo benkum de no amawi akire ono ankasa ntimi anyina se be ma wono so abɔ ne hutu a se bere wati nananom ewo ansie to na asem ne ba no kokoya rehosempa no manfo moto no mokran po kire mu se wo hwe kwan ye oba no kra fa so ba be wura fie ahomache no na ye omunwanwa esan se dan wo na dwono wo be ma ne fie enti wo ho no mo kra se wo kwa akwadwonso wo pia bontia ba se wo kwa akwada be ma foforo enchen ene se nei arehosem we asie na nyame ncha de wo ba no wo bo ne tuo no die wo no wan firim woda so tiase ne mom ne nofo benkum de no na akorabo ekan ya se bra ye ka se wo wa yarsabia ye no ewo pando embayifo nam so ediaba e kire se ekra kire de wa ye nyame de akora ejesi a no mbusuwa eye hwehwemu de ka no ntia ema etuo no okokoto ne saa Yatoa ensam no so abu aya bahara eni abranti a se kwa posifo kire no na wo mkwabro no ma wo firi mo mankasa fa kwati kwan so ekosie no make say de eye sunane magistrate court no akwa setena na posifo miensa na wo mka ho ena fe enipa mienu bi eboa ye ema posifo no tubi kokosie emu no yeso omu nyina enkwa remand na me ya adomu abosumi eba besimu ne de toso emiensa no court besa frasem no ebio Papa wanunti ema abrantie abu ehokoka posifo ensem no ana yeso ye adwuma e wosika korabia bi nkraman eye rural bank no wo ni mfie no na se ne hododo no kakranti ba court kwa asetena no court ama kwan se won kono konkosa no ho yade ne de besa frasem no ebio no wobeba na afenchiremu bi ehobia no watumi aba bechirekire emu I was your phone some was see one more boy a kojo apia. Kwame Jenny Watson and Akokoto and so a na famudi na fe one more gentity ababe and some trophy munina a boy be and no ba a fear abwajawa one ko and yemu and I some for penny of a joint chibosiako and so a semu a just some and so a na famudi and then you know me no other smile me and ne akosia eji wako dear miniminuaba afihima ama Free akrasume Ejebu echenya babeju oh mawurade ani dede bebrebe Spanish garlic mixture na me di ho dance ya tre wo no ena se say de ne capsules nso aba eno ni dede bebrebe yo ono kwa Spanish
Spanish garlic mixture ne ne capsules na aba no. Sisei die ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso tentem. De na ni so tabri no, de ne nase tatai, de na koma boni periperi. Ena esan na ne srade e woni padua nim. Sanso ena boa ma mogye di afrisane e woni padua nim. Ana afei obi a pampan e wo nanum. Spanish garlic mixture ne capsules here abai. Se upe bi ata e wo Kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Korinak heba, Danny heba, Fred Mens heba, Misty heba, ana afei KNG heba. Any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fafro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ. Anokware moma yenka na Spanish garlic mixture ne ne capsules here by die ɛyɛ du papo. Kana kabiem. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebuti immune system a. Abosumi pini obia enya rede. Ti ase medo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pom din ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Radio Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono Hepa Plus mixture. Apen for abato mo manufo ne nkwada woni mfie dumienu ka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer Emma Pomodina Mapa. FD Ashosha sa ejedi nkrato yi mu agya to mu se eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo wo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Nana, Bibia Bokode, what both washroom have by 6 times. And open Kwa Ade. Do I said the Minya hobby will do so? Mean to me no, don't read Numbiano. Miss Origin so and Najumuna, Namiko Junso cry. Emma Papa, Miria, I said the Biakamayasan. Now if you be me drew meeting wow. No Bia Dan in Sheme. And the Akamayasan no Gumitrazes Mamma Nafo. Now the Chirisukuran said, and see me Mumposa Minimiri Ninchim. I said, Die Babano. Midi Buenia, Natradada. E Gumawari. And he is serious. She Metawase, Makobi Mupe. And Untina Mefa Pros Love capsules in your Pros Love capsules, your natural dietary supplement. You didn't wear in a banana say. And Mebo Marima Uba Infinia, Ukomu Ibimu. Obajon so free. Na Jones 110 can Jones so to be share. Wayne so your friend true man capsules. And I do want to mean what Juman Pamun also to a car. And Mama who days from Pros Love, need true man capsules in now. I natural in for a diabo jama so. Ubinya Enui Biato, KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Korinak, Freddy Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM. Unsa ebe kembi. At phone for Natural Lane Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne Truman capsules. Bema beye bema bie. Say getting catway. Food and Drugs Board Ashishima Jia to say. Hey, Abapamo, womundi no creo. Online shop no. Ade enema na we order no. Omo say you ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa momo so. Che say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo de. Minti bida age Abapamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Nti e wan say trafie ma ye ni dwamre wo. Say ye ntade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wo
bom saloon barber shop ya ne bo no kura foche de okrum wo de mobile phone no kura ya bayere de a wo fro mo a wo beya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059-1214-135 and 059-1214-137 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Hey, na ade nanti mu star bia abafofro no ana na wo nanti ana wache usisi usuga se wonnim yare ne nam me nipadua mu a enka wie wonya me rofo kra. Oh sorry ya ready en fancy nipa minim ene tie me yare ankasa kakra na nansi ache me chinka sei asemubu ade woni Lawson herbal mixture e wo vie Lawson herbal mixture ene wadwuma ye pa efi se me malaria ne ka me ho a achinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no honam ya pa wo bo no bia umia no kra wonte hwe enso achire no na ye no ya afe malaria koko afitikromu amani hunu wapo so ta ye wo ya ade en eya na mentiri mu ta hwe me pa na ase de emikoto dwan hunu bisa me so de bancha bobo ngumu a Lawson herbal mixture ebetine tama ho atokra ene se Lawson herbal mixture ma me hoto me dia me da was na we no enye sika na me be da was oh that is in kind wo no ha o chibre nya me ko pedia process ya our pharmacy chemical na herbal shop bia be me omanfon frɛ 020-267-5778 and then 0242-133-577 Lawson herbal mixture de ɛho na ase ɛyɛ in kind. Yeah, na fa na wo pay ya do. So when you say what fa ko a wo se wa de so. Eja man say West Rural Bank at Rement say me na me. Say what den shisha fufura ba what ne din Ama West Express loan. Hey, me ya ye di kan be di ashiro. Na Ama West Express loan e ho asem te sen. Ama West Express loan ho asem ani say. Juma ye ni bia wa katua fa controller no. Obetumi akwaje bosia e wa Amanse West Rural Bank. Na me ni account so Amanse West Rural Bank. Ene na maye ne dey. E fa ho so wa account wo ho ana wo ni bi. Obetumi akwaje bi. Die hia ne say wo do payslip wo photo nketwa mienu ene omanyimu ID card bia wo na afei wo penyo wo wadwumam ede ne nsa be hye krata ase ede adanse ese wo ye adwuma wo ho eno ano no wo de sika na ma wo nche kra ye Amanse West Rural Bank semenhia omanfo amu obo ase ene ne mpotemu Amanse West Rural Bank adwene mu hunti wa bie won krabata baako ewo Agrocurry College of Education enti moni won nidwa na moni baji pa Santa Senso owo Pokuwari Senior High School eyo wa ase ho a oh Amanse West Rural Bank. The customer is king. Amanse West Rural Bank. The best always comes from the West. Ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Oh, come on dear. Menkasa come on na mebo. Na dia come no kure ni. Mi am akokora fi school abama. So mi hu no ne so atwe na me de na ye o. Na white ye o no ansa no kasa ase o hu bi se ka no. Mama no so akoto bia no. So de ba ko bi na no. Ba to se ye. Don de ye spese na ina gulo kakra. Na so jo fa na mo shi mi nu. Na pe so ana e bi se bi fi na pe so obey shevia na de munia me ya adu muni singa ka ba na me so he ba no se no ba mo te ba wona na mi ba be so no me no se donde ba Zahara misane ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Zahara nrupei ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye
emre. Future Life Smart Food bebo. Afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Saa na diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade. Sickle cell, typhoid, asthma, brantia ne maba awa kwa gym. Mompe high protein nubinto. Oba bia opese ne yefunu ye flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu. Encrine. Wani Ghana Telecom University no ye opposite. Kumase wo ben sofoline alignment. Ena tema. Ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Aseda enkoma nyankopon. Eto sumino. Aseda enkoma Asem Beba Dabi for. Ka zemenshia manka kunani kamene memba. Ye didie. Mwetimi bajina zemechi ajis kanode amam. Efiti na kwa metimi de asate eduma. Enye bini zemema. Edi mesra etiefo obi biala o tie mi se obi ate bibia etre ne so se bibia won famila ahasenu na odipe monko a se mobeka amano na de wo se mojina ade manu bia se mojina ade ede man enti se meda etiefo so ase senka de menhia mo aka se mene memaka ye kodako enti se basa wo kwa asori a bayi no ye ndai Meito. Uyicho omfa nkwa asori. Adenti na omfa nkwa asori. Me de kwa asori so funi bi hu. Nti me ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo bayi a so fu hu se wo bayi na wo ba we ya to ba bi no aba. Sa de wo hu. O ye sure. Bachai. Asem Beba Dabi. Kwa na ma wo se tumi no. Asem Beba Dabi. Kwa ben wo fa so a wo de ma wo. Bachai de fe aduani. Kwan ben oye ne sen kire me process no. O de fe aduani. Am ta ko di fufo no. Ben fie sei ni. OTEC 102.9 FM. Now we be 17. And asesi a wo 20. Nti ben fie mi ensani o. Bachai. En wa ye be yie no. Papa we o te huhumu bola so. Bachai. E kire sen kire ye mu. Kwan ben so na mo fa ye no. Bachai sa o ti bola no e checking o kwa adwuma e sika e check e won. Asem Beba Dabi. E twin sika e twin sika. Mo twin sika. Bachai. Enti bola na wo te ano no. Ne dia. Ne dia. OTEC 102.9 and yes se gojeska se bola di obi begu anka wo na ye begu no wo na oje so obi ba bola na ye ye je ni a check ti di ye o di o church ho na huhumu toilet wan mo ne ba so eko ne ekuku ne ekuku ti abelfo ne koja wo mo nan wo so ba chan na mo ko be ye mu amuja mo nan mo ko bola Bacha. Edi en na mo ko bola wo. Ya pla baby e wona. Ya sa ko tu ego. Nti tugu e chieska. Nti de ningi na be ba no ne dia bread o chire no a chire. Nti mo camp aprapra ko ni die mu a mo be ye no na mo dia ko gu bola so. Nti mo kwa papa na mo biska no 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 so abe ye 6. Na ese o no na adwuma. Bacha. OTEC 102.9 Wasana babiem. Wabo, wasana babiem. OTEC 102.9 FM. Wabo, wasana babiem. Wabo, wasana babiem. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba out budget. Asem Beba Dabi. Wa brabo mu o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wabo, wasana babiem. Wabo, wasana babiem. Wabo, wasana babiem. Wabo, wasana babiem. Asem Beba Dabi. Buena jawasri buenyo. Buenyo. Nyami. OTEC 102.9 FM. Wayne ya chawo. OTEC 102.9 FM. Eradie brana beke nya sema wasana babiem. wasana babiem. Wonya misunsumo ye beka ye ho. Eno na sawama. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o.
Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba Dabi. Sawama, Yasuswe, Sawama, Sawama, and then Uncle Bob, I won't quabble within the Ewa. When Yamu Yanko Poto Trubun so bad, yeah, when you're ready. Wabo, Ogumi nyame no gra yensu kom Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Dabi papa do no epem oy ane nyanko ponye we no epem o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi ane nyame o ya die ye wrade wacha so nyame we no epem o Odman kwanya osaye ile jatebiribo Yamitu ni unyo Midi ni wa dansi pa Yachua mai Wabo, Adia enyano Adia asayno Eno no faye Dipe biti sayano mo Eni eradia ye Sadia we biaye Nanka kobisa masi Nebe bia mi fre Eradia dumara kwa Ayeye kaudinda Okay, 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Aminyese, yes, want you. I said you ebra. Oh. I said you sit up and swap. I am from Abarimpo. Zapepepe ene Awurade Nyankropon ya yeyen. Sedru pebra. Edua no na haban no empo. Frise baabi esi no eye subonte ho pe. Edru nsu tobre nso no ahaban ne ye fom. Eche dua nyina. Bibia koso kama. Se Awurade Nyankropon kase opagyawo a. Oyawo ti se edua esi asubonten ne ho. No shaking. Ewiabre mu mayamaya ho ha. Mayanchiachia ye ho. Aha ye 102.9 FM. Take FM so die. Ewie yeshia na ye de Asem Beba Dabi dwumadie no besom. Sa dwumadie da bia ye ka de kire mo. Sa ye de sua de. Ye de kire ye ho nso ade. Enti no kwasem nso ne se enawie ya yeshia yi. Ye ba be sua de. Ewie ase hwan ne wonwan bebre. Na ba ko pebeira every say nwan bebrebe ni mu no obeka se won kohwehwe se adwan no e kire se Awurade Nyankropon na ni komenu mienu ho enti ene emfa ho ni ba bibiara wayira kwa kodro Awurade hwehwew ye safata se wo be ye de se obema ho kwan na wo nipa se ye hwehwew na wotumi hu se nipa me ne ye hwehwemi oba de achia me na Krobea hwehweni Nanso no oba de ahunu se Krobea hwehwe no no se sane media tetatete ebe ye den pa se obehu no ana se mehu no free se obetete ba bia sesen ka me fa na mehu no no wono wadi me hunkan wahumi asie enti obedi nkia kotete enti mekọ akọhwehwe ho wabra me hu no enti se wo uye dwane a wayire frɛ Awurade Nyankropon nwantini mu ɔhwehwɛw enedai de safata sa wonye ende se ontete se wudi ne hunkan wahunu se de beye bi obɛhwehwɛ me enti ane me nso ni bedi kwa robi banya sa awiai mempai boni se Awurade Nyankropon ɔmoa yɛn na wonye yɛn ti se edua esia subonten ho medin de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesama kanana nie awie yasanhia bio
Ya di Asem Beba Dabi dwumadie no besom. Baby biara owa utie. Baby biara owa ohyeyen. Ewie me ma a very good afternoon. Oba de achiam ya giadwa. Abedwafo nka ye nyina wa ha. Ye nyina ne aka bom ne de adesua ne ade kire dwumadie no ba besom. Awie ma ho kwan na wonsusu ade. Awie yenso ye ma ye ho kwan. Sa wonso be kire yenso ye be. Enti wonso wadwen kire ho hia. Sabre ya ye kasa dwumadie no etwagu. Ewe yen social media handles no. Sa wuko YouTuber. Eya hwehwe Otek 102.9 FM. Ewe YouTube ne so. Hwehwe Otek 102.9 FM. Ewe YouTube ne so. O hwehwe wadwen kire bi a wo no betumi di amane yen. Wo de commente. O comment wa yen live chat ni mu a. Ye behu ne ye be kenkan ne kama wa fidie so de ama wo. Afa wuko Facebook ne so so a. Eya hwehwe Otek 102.9 FM. Ehon so ye stream show no live. Wadwen kire bi a wo no betumi ato amane yen do ye beje ne akan. Ewe fidi kro ya so. Afa sa hye nsu bi o. Samwa mu wo Facebook no, wo betumi a share. Monshare mamunuanom enso nya bi hwe na wonum nya bi ntie. Afa wo YouTube ne nso so. Sa won subscribe to your handle no a. Eya subscribe. Wo de wu mia subscription ne so. Na wasa mia doma ne so. Eno beboa wo. Ema da ne da ye hyedumadie no asese yi a. Wo benya nkai bo no. Na wonso wawura YouTube hobi. Na wakohwe bi. Enka ba bia na ye free no na nkanyo. Nanso eye Awurade Nyankropon na domara kwa. Enaminum ye no ti said ye yetie yi a na eye na dom. Oba de achiam ye wiabre mu ma ha. Ya eja Krobea. Bia na ye free no na nkenye. Okohwe ye nti a akora time. Nanso Awurade Nyankropon na domara kwa. Hwe ade ya na ye mawre ho ne se. Baby ananka wo free no na nye o. Nanso Awurade Nyankropon bo a ye pagya no eye ni se dua esi asubonten ho no ene ono a memma ne matri so. Wa memma ne matri so. Wa ya ageman, wa ye kankabi oka obi kabi. Anyanyam bi as ye kone sa. Ebeboa na obo. David good. Yeshia biu ene yechia Yeah. Akra on say asem a edwuma ikan ensem wo mpa. Edwuma mpa. Enipa bi wo ho a say empo say onya gina bia bi ejina na ne wurafi omo ye saa ne nyina no onkai bi onkai ba bi ofri onkai say ono nso so wa ye say obi pen sure ono nso so emre bi atwam no ono nso nya obi asa what you say e design pa no obi ote say bia onkai ninchi sani a wo wote ya ebre bia wo kai twia pia se ya meme kan da ban funfuni ni yi ye twa beda ya ye de benda ono onkai the bidda mimi hu atwani amigu no sure every me twa bi pen sure so me hu obi oton babo amigu no every ma ton bi da sure so what you say enti se obi a onkai no ono na ya na ne wura fi a o kai se ofiti ya na okotna parliament ho ofiti ya na obenya akonwa na otese woni te ofiti ya na obenya radio no so tena ye ofiti ya na okonya TV no so ye ya enani patimi ba no mu busa se me hwehwe Krobea na mahwe no na ni wura fi se brebi ono okoso okope news wa yi pipes bi kwa obabi ya pamono news wa ya kinkan ya wi o ya pamono na okope pipa na hwe mu na ya pamono yi ne te ya pamono se atantade bi na ni wura fi we no mu o enti so obi so ba ne nchen a onka ye enti no na o me ma ne medri so na enso obi a wo kai ne enti no akora onye sa da that's it na akora ansa na obetimi ayi se edua esie subonten ho na ensu otwa what is any out ya epesia ebi nka wo no eje se o ma Awurade eye oboafo Awurade eyi wani da so ye besi wo wakwa mu bia no ka se eye nyame emo bi wo ya ni mu tete wo de ni hwitim no omo ebre bia omo ni age na omo sa sure ebre bia omo ni age na omo musa on five here the bidda papa ba osa bone ba osa ye koso ye adwunso gu ne so sebe ye yim from abone gu ne so ye gya na gu ne so enso so nani age sa na tie so odi Nyankopon o ma Nyankopon be ye okandifo na obetena umu a wo yare a mfa nkwahye o maame mfa nkwahye o papa mfa nkwahye be ye BBC a mfa nkwahye be ye mfa nkwahye hwe na wo tena se na wo sese ada mi Nyankopon na me ne nam no ma fom no ana sa me fom no dia ono a na se emra me so efise odisiesie bibi pa bi
edi amame enti ne e din kura to wa wore ho efrizo ni se nyankopon no oka wo medase eye de esesesie ena esie awia yi yedam ase se wayira jai ehunta no na wujaya awurade nyankopon obehunu awia yi me kan ahyase message CD free YouTube se wokọ YouTube ne so a yewo abedwafo a onu adi nkan ewo so ene Antonio Pon owa ha ene wo kire se akraya Krobea Asante na wotwi die we are still celebrating you ene kura san ye yawoda ene san ya awoda foforo ye mpai bone se awurade nyankopon tonko so onhyira wo na onomo de se fata obia the love is deep odoni muodu na kajabum na ye ne e wa Argentina ya ba dem a ye hwe show no live ye wa King Jonas ene o se akra me nso me hwe mo live o e wo YouTube ni nso so bi na wo ba Buokrom Estate A line baba shop we ben CS pub na ye nyina ya ba dem ene me ne gaba say ena ye hwe live e wo YouTube ne so ye wo owuso ba na he ene o se akra ya Krobea Asante pani behwe Yabnash Pharmacy Mochizongo branch na ye nyina ya ba dem na Deborah Onifidaus omo se men kanchira o se jetuato onmu Filipa yeda woni ase ye wo Chris Lamte ene o se akra ya Krobea Asante my boss akra awia ye chiachia wo yeda wase wadwuma pa ene wo nepa o yede mamoda Ghana mi fili wo keke mi nso mi fili wo Ali Mohammed ene o se big ups na ya Krobea Asante mi nso mi wo YouTube iso ye nyina anya ka bom ene awia ye hwe wo live ye wo ma for set ene o se na Krobea more fire ene ye wo boa amponsem o se happy birthday na ya Krobea Asante ye wo Lucy Kusi o se akra me won kran na musho yi me mfa niagro keep the fire burning na wiabrei yenso ye tamochi Ophelia Mensa hwe ye mfi London ene o se akra ya Krobea Asante happy birthday enkoma wate nyankopon onhyira wo ene ne pabiara wo de adom wo no onfa so na fa bi nso dom ye Janet Edujamfi hwe ye wo New Jersey ene o se akra me nso me ye live e wo YouTube ne so nyankopon hyira mo na Krobea original cha say abidwo me nso me ni o mini DJ Margarito Moro market fo no eye da foforo na tokosoa na koso ene wo nepa wonso wo desom Jo Kabila ene wo se akra wadama mamenchi achia wo na menkanchira o se menso YouTube no me wo so bi Mampiero ene wo se wow akra Krobea nyankopon won tonkosoa no onhyira wo wonsa no dwuma ene wadwuma pa ene wadwuma den a oye udwuma die ye very educative na wiabrei Yankopon onka ho ensia Opoku Matthias eno se na ya Krobea Asante awurade Nyankopon fata ayeyie ye de Nyankopon ase empempenso a wode ye ne aba beduri eye nadom ene ne humobro okay enti so betumi akọ YouTube ni so bi ene enkomo a ye bedie yi onso wadwenkyere o de bema me ye beje ye bekan ewa afidie yi so na ye de amaw hwa ewiase de sesesie oba ade chiame enesie sa ewiase bibitumi si enipa dadwene ho a ontiase nanso senye sia esese uhunu se esesesie enesie ade anu asi no ekwan a wo befa so a wo betumi anya wanimunyam wo befa so anya wasomdwie wo befa so na wanya asem no anu yie ene se so fa so hwe me de media ye mfato ho da no na ye fiada makra me droba be fa me afrifie e de mabeduru adwuma mu me ba manidi me bai na mkoto nkradokno akura enkradokno amanto enkuruma enkradokno eye mako me sa na mpe no mako shitwa yiragira no na me de anya me kenke 15,000 de ene ya me bone kama sa me mpenchenam enti ma anyenchenam na me di enkradokono ene mako na afedie media wie hunu se akaketu abi na asa de disi ahini no nakase abetwoko memini kai atiefo beka ya sa na ye fiada da no manye program akrampofo ene obo ade chiame ene di dwumadie no wo chiame na ye de mie free otaka fam adwumam akoduru manhia ba yaresabia
mansiafo wo wo ENT no akora nyankopon hyira wonom emba ma me panyini bi ne ma yanka ye no nyankopon hyira wonom na ya chemia to ho akofa kanea bebo ye mo maso ne ye dia be hwe me minim ma bie me minim nyina si no mo de wo mo nioma ni nam ma me ne hwese ne ekona wo se akora ti so okotwa esre edi na akwai enkradokno keke na medi yo ena me so me ye me story enkradokno keke eni mako enchina mo nka ho ma anyi nkruma no aka se mo ne kase makotwa esre me kotwa esre ni wie ya ma me ne je krata no hweso a o se akora se ne aye di ekise ye de konfa no sabra ne so na covid ginam ya echeche konfa no chefo no ne mu aye den ena ni adwuma ka obofo market wode me san tum sabra me ka say na no mienu abo ya fra ma me nurse e wo konfa no che ya fra doctor fo ayenim wonom se momra ye kokoduru ho a konfa no che fo nso de wo mo kan ye bi na Krobea na abai na nka dimpo si ebenya doctor sa time no enu omu bie ye akora ye de sibi so ye hwei ma me ni hwemi din wo se akora se ne aye nde chese ukọ na ukoto enuro we ya ebema oyaw ne so ate na dwada baba me akoye operation ewiase de besi de beto nipa ewa abrabo mu bia no hunu se esesesi ena esie ka abrabo ho ka abrabo se me betina radio so a me faye ni ekoye me minimu operation ni ekase nkasa bie wa no aye ndai anyanyam bia metumi afaya metumi adi amanfo asemu ama won kasa ho so na udidie akora ne mu aye den me kokko dai na mantumi anna na matwa hwawie na mawu awie nanso adom no nti hwamada ahomache ba no miensa eba ne no nan so na ade che no ensuo si me ho na menom asemefe akora se me ha mani nka atiefo mo am wo YouTube no mo hwe sa pen we ye kuta me te se ya chemu miensa emu baako ena na ye sa akase ne hye me minimu no se ye ya me no kase kase ne da so ho eye pa se da ho it is in my library ai fatu da chi na semunti da chi enti wiase hwe de betu bia no hu se sa de we na ato me no esese esie ena esie mensu me ha hai yadi media trench hospital mansia yadi me ko konfa no che mi firi okra sa ko living waters hospital mi ensamu ya enso ni nyina yi operation the essence ye se wo ma ho kwan se awurade nyankropon enye adwuma sa se wa wo ma ho kwan na wa mfa wo ho antete woni na ani kwakwaro bia sa obeso mu ebre mu aye den no obetie adofo mpaye abusua mpaye wa wo mpaye na wode agyew ayiw afri ohawmu owura awiai akwaba asam na meka no ahye wo nkran bi wo ho ahye wo nkran wo ho good atiefo owura yi a owo manim hai owa asam nana ya Krobea Asante. What is the name of the song you are playing beginning of the program? AO eye DAC subonten ho ya sapon and a boy nana ya Krobea Asante awiabrei menso mi wo UK ya frame Richard Owusu Kabum City menso me hwew yakopon hira wate empempenso a wode wabeduru no ode wadom adasa na awiai owurai owasem miura wedding fie say mani nsan machomo 31 years Asem Beba Dabi adwuma ben na ayo machomo ye adwuma so kwaban uvlei kawuru bebi amoto kawuru no moye den ya toto kawuru mototo kawuru macho entre hono mban beto na ye toto ya dia momo dia maru ba market no ya na ye hu momo oh okay se omunya tiri ho no ba na mo adwuma ne se muhu macho ye hu mo de die ye ja ana de macho ye ja ya kotoja wo uvle john bebi a omo machines no no omo pipe ndua no ya nti ndua no de yes access na bubu no
ɛno na ya so yakoto ne de beguo ye de adwuma na etiga sika bacho mo na mo soja no bacho ai na mo de agum na matoto adwuma na edin papa de na ma na ye den ja ho adwuma de ano de because all the adwuma ni ba wo be package no ayamene de yetu na de way is aguso adwuma ni san hu free ja no wow ana ka ru ba ko bia na wo se koja so bi tumi koja so by 4 times bako nketo ani se ye to ba ko ji wansiri no so no obedi kan atoto no ye to na ba ko atena se abiebi no wasan de atoso nti ba ko bia beti ba koja so by 4 times na 3 times ana de hata no so no ye be de atoso na ba ko hihihye na obobo mko on bo na ye dry abebubu wa mo bo na ye dry abebubu se hihihye sa na mo obobo a mo de den na bobo yansa na hihihye na yes abebubu yansa na ntumi fashion bambo o di gloves show nsa heat no heat jinam heat ni be jinam nsam enti unsa na de aso hihihye na obobo why yes adwuma yi ache pa na ye Angola samre no ye tunu Angola na ka ayensan bus stop na company no ana almost as assurance open asase ni so batu aba e ko so ko ba village on no kureto ti se ho na company no e ho na mototo no adwuma na edin papa nanso esese be ma didi when someone ni fifira we need why ache papa be how many years ni me how many kakura ko be say almost be 19 years because na me so ana me buy ufri he na buy me free paga macho e na ba kumase me ba kumase o ba kumase na wo mfie be say me ba kumase no be 13 and 14 years e na de be years adwuma no obi na introduce wo sa adwuma ni mu ana wa na akopɛ de tie ne say me buy no na me kuromfo no bi wo ana na nyama mu so yɛ na ma me no papa ka baby nti du baby na etene kura no mo se me makodi na nhyiachi a omo be pam na me ko school na man ko ndu baby omo se me ngia school na me kodi na nhyiachi e wo paga ho esa me pam ma me afirfi ho fi se papa no ono na ba ne o person ko school na mbom no so ye ofafie na ete ye ofa no so no on na sifie nti se nkodi na nhyiachi na omo be pam me na ma me afirfi ho ana me kodi na nhyiachi nti da ko mo bom me pa wo na nhyiachi na me ka kira ma me say da bi mindi na nhyiachi biom ana ma me se sana tende esa me tena ha no mo a no mo fa hu se ma shada ana me ti kuro mo a me mindi na nhyiachi oba pam na afirfi ho ono so ye papa ka baby obi amboa nti edi de tensa wasa me free kromo na odwane na me dwane back mas e free paga na se o ma me we o ho no oda so ho ya wo frɛ no de frɛ no atore bia nyama mu ya na seni scam no edi ama no ba adwuma no se atore bia adwona no akwasa mo ayi no kutere ho no o mo frɛ burukyere na aba na yale ne ba yen so ma adwuma no e se ntamba obi no cost obi abɔ na pata na mena me be pictures ni bi kura ha obi abɔ na pata na mena nti o customer no okoto awo company no ho no a oba ne wa body boys bi so no mo pian baro na de aba na matoto nti obi ani di nti se woni customer pa dia o be na customer screen do so atore bi obetuma betena adwuma mu sa no asara ko fie sa enye de bia na obe ya adwuma sika wo mkakra se ba ko ye once nti atore bi adwuma 50 brewa obeto 50 no 50 series ana jano so ko to jakura obetuma ko to ja bias 1.5 ana 1 million ne motokia so agene de ti ubetete no akakra ni ana adwuma so no nipa ba ko ntimi ye dise nipa mienu ntimi no me se mi na ya mi gina ja no ana me ni bi ono so te form ana obi bi ebi kura po nipa miensa ya nhire ni customers ntino e mienu pa bi nipa miensa nipa nan ko nipa ba ko ntimi ye aduru ba bi ama wabama buda se adwuma we de nka minja impem ba bi ntina bebre fi se mi anka sa ma ya che ana jana anka sa tumi bom ma ya adwuma na che nusie no so se tenia se bi esiko enu na turu bi a omba no bi so wono mo gina jana ho kura na esa more pressure na e kansan bi ntaturu bi mitim ana adwuma so ma ya che so mi hu skana no mi hu che se mi ya adwuma na che se skano che se shere ska shere ni ntaturu bi mabama bukura sa adwuma na me yanka me adwuma fra ka me adwuma bi a be ya bi anya kro no de ka me bebre ende mabama bebre ewisie na kwani ama bi a atwa wahweda wu se ntaturu bi ko woni wa wan ko wachi a de ntaturu bi ji se ko wachi na ma pensu ntaturu bi na mato nsu de se o ene jano ni fifire ni ntino na me de arumani beta ma fo mo ma nyine kakra no first na wan gole bebre ai mani so bibe stage ebi twahwe atore bi kura jani bi kura mo de jani bi ba bi ona so pa ise mo wa mo de chisels na ma wa say de ba ya meti matete ho de package ano na sika ene akuma ntenye se bia ba jani de ise mo twetwa ho na ene amna mu ayepe de obe pan so no de chisel ha ma gbom ha ma kase no na papa na de package ansa na waso jano adwuma na de wa hyehye da oh ma chida bi wa hu so obi ahyehye wo mu da anu de mahu ana me no me kai mere bia ne de ache eno na award me adwuma no je ho adwuma ntino ana no bo chance dan a
ɛno no musem be ginam ntumi gina wo adwuma te ya apata na de bra gu so nti de bi na nsuo topa na nsuo sa mra no na ye wangola hon ma eche nti nsuo to na awode me so no bo me wadwuma na awode me nti na fi heat no ana mesem ko akogina amra ne nchen so de ba heat no kuma sa awode me bre ana ye pa me ana me nan ko si amra ni munti me nan na me nan me emienu nyina awatre eche se bi si ye na ani enyan why na matene fi kuna pona ko ba 2 months ehye me pa because heat na jabia so ni amna mu ba mna na ya na jan mu odin ti heat no hye me na yankasa ache then so went to me enjai na payment me enjai ujaya enyi because they be obedidi abedi odi dey say macho friend Ales dey Ales Avio macho ufri ehin ne ba ha macho mi free aprabone bae edi asem na Ales ato chirikiri me mbacho masma medin na no ensem ebre me no oba nete e friend Juliet me dika me hu no ana me ne etreta ya na yefunu bae nti yefunu ne bae no kwan be na afa so hu no chirikiri macho na me yi mi fiewura bi na wa frema me te atonsu ana fiewura no ebe frame afrem e kan say madam fu bi e de tunanim say opi obi am na hwe ni fiama no na ifire na damfo ana o de betu manum say de sa na te de bebi ameto no ho no no na mami bi na ma bebi aye bota abudan yete nti sa ho no so de mami ne dikan ka kire say beduru ebi no e bi ada say ne ba ne fra buchire ba obesi dan no nti be firi ho ta ma akwan so be ka kire me say wanye bebi si e de be mame na bros na be bona mane say wanye bebi aprabon ho no mo a fiure so wa buchire nti me hwe ho no ma no nti ho na me kwata na me prapra ho te da ko na me yi gwata fiura no nsuo to ana pia nwe bagu ni fie no gwata no mu tene mi tu gwata na gali ba twem na me kwa na me sma so to nsuo mbre me anti ana se o da bi ko so ya dia abanti no awon san be sia na me so yo nti e kire o koy na o san o sa de man san hunu biom a kire na me ni hia na me gire namba ana me ne ka sai ho da me di hu no te me ne ka sai ko poni ni ma sa no wa firifie kura ko wanchi a kire no san ba ko ma ase to ba ko ma ase no na oni me ka sai ya na me ne ba ba ye de e be free. Okay. And na niye free we ya na ye dey. Na e kan say me no ye free na hihye ho na nyin send buy. Nti nyin send buy e kura mpo no. Nti me wo ho no mo da Krobea no ba fie say. Ono wo hu se no ho adane. No asibi ositie na nkasa hu se no ho adane fi so gidi so onyem. Anam se sa me kura me hwe wani mampa. Wani masesa. Me gidi na mo me ben ne de na so ne ma me de na asam de e din o. Anam se o ne nya hwe me so de nyin send de me nkasa me hwe mo jago. Fi se tete me na nkasa mo je hwe gu na e boni kase te me ye bidam. Ono so cross o suru to nya sa de no am sa na te ne de me betu mo fa anim mo fa ketwa me betu na anim na se obanya nkofa kan ho na e fa kopo ma me na cho se na aya ss bia ma me no so na asem ya de so ma me didi kan hu a abai asem kase ana me sa bu sesa ntima me na hu su da bi ni papa na hu su da bi obi ni o hu ofie ho ana me sa na te de ndie me fa mo fa me na ye de enje en manima ya beba ampa ana me de so yo from ofa ana me de tu na anim se na asi o oba me ne te no so wa fa yefunu ano so sana ano so ene sana te de city de ntino obeba asori ono te abuentam new site nto obeba asori awa yensan nto so pon aye de obeka ahire nkofo bi a mo ne aye change members no ma bo no ma ba na ma kwaja me te kudu na de koto ma mi na nim e na mo fa na ko de tu na nim ma me na kwese ne bu afu kura fu na kuta nkoro to chene ye ana I can say ma me no ono so de girl ko wale nti papa no ba ana papa ne ba ejina papa ne nam say isi anu ma me no o ntimi ne ye de enkasa fi say papa no oni hon woni fi nti say on na be ma we de wo fi nti ye de yenko de ti bia chire na samba ana sasa anu say ana ye ko ye nti mi wo hon mo yimbre na ye bo me punum mi ko bia papa no ani girl no ani akwa na obeka girl no be ma na o say ni papa ni fi nti oba no na girl bag ani can say papa no any boy no ano me bie punum mo mbi uram na me mo makonya ya de girl ni nyoma aka ho de brem ana me mo makonya tana say na kwan so ana mo ma ne say papa no say ono ampa ye ba no ni fie ana mo kan say boy ni gina no say ono nka oba boy gina na imsa nka oba ye beka bibia nti de number jai na mum no ono beduru fie na se bia ma me ne sie no girl betnet fie oba ensa mebre nti eye ni manima ya ndo sere me mama girl betna fie ha no say eye be 3 days na 2 days a ma me na kuma to ni ye ma ye de ko forward patch na ma akwana samba ana me sesa na te de nyame kwa na me bae ba ka kire me ofa nti ende sanata yi se me frem ofa na me de atunanum nti me de ni kwa me frem ofa ma one papa ne so kasai ni one papa ne kasai na papa ono okan ya me ofa kra sere san ko mo girl ko na san brafio papa sida ana me de girl me ofa san yehwe nyame ne hwe ni pante wo de ma girl ntena ho na ye de be san ko ma me no ana me de girl ntena ase
ana menen wo ho no nti menen wo ho na me san ka che mo fa anu mo fa kura e hye me da se sa da no yensan ko ma meni fi yensan ko panacho se de be yensan na kwa se de wapona ma me yensan be asem gase ana mpa yensan ko ho menti pastor bi kura che nchen se o wota kura de number kura wa me ha nti na pastor no so e be busam se na ge we no o wo fie no me gide en fa asem ma nam se mo fa kura so be ba o kwasiera o na eko o san na tede ne mo fa ba me mfra no no be pon sa asoro sa ambre no o pon sa asoro no ma kwa je menti pastor no so ko jae nti send ko tuma mina ni musan ko magal ma mi so si ade na kuma to ni mum no o magal metne fi ho o ma ne ba ne metne fi ho okay fi se ko lan tne fi ho no mo a ombu no nti o ma ne metne fi ho no mo ana de tie ne se ono so wo ho no se no ono so o ba o mba wo ho no ma ba keto ono hwe o mo nti magal metne fi ho ti ya kan ya a chiri na mo fa no so o nde nya hwe nti o de ya ma ga se gele sambra nti eche still man menjina no am san ko no ko school abramo school mo nti dikin bi wo ho no mo ana me call ya na me de ko tunanim na ani ma mi kura nua ana no so frɛ madam bi ono so we panyimu ana de tunanim se ni na obi ai be bona ma na sese wu na mmom no girl ma mi kura yɛ ni nua o mi nyina firi hafumam eni nua no nti o sra ma me no ko gya no na mo ko pa ma me na cho se de be ya girl on fanyin senda na mmom on fanyin senda no be tra me so ye mba me mi no tifio hwan de be bo girl ana ampa o mo ko pa ma me na cho sanka ba me be pini ma me ne so mpere nti ma girl so tenafio ai san be tra me ho ama nti eduru bi na fie rando de metre fie o ka kyerem se fie no yese mpe oba ofie le fie na ba ma ne so mpe oba ofie yesa me dia agro bitu mafiri fie am so ai bro se yesa me me amepe o matun ko fo akwa pa ma me na cho ase de be yanka gal betene fie na nya me ana bro se ne so yo nde waka na okoe nti edidi mu na gal so ko ai nyesa ne eduru tama ba wo nti ye ko agogo sam na lockdown mu ye ko na mo se agogo o mo ya adwuma doctor focus strike samre no to mo ya adwuma and sanity the doctor ni kire say he said ne ko ai a friends in private hospital or something like ho nti adine coin no say Jesus me operation o mo ya kwala no operation na nyesa ne kura mara na abroso ampa nti omo nti ampa o ya de coin ampa bo anu mre nti be say 40 minutes no ma bibia we because doctor for no me ense no mo gira ne so no mo ye bibia we o mo to mo ye bibia we na doctor mo ye na doctor no frame me no say make 15 million ana so sa ana so share ne da bi o nyesa wa ha ya ayo ana so wa etin so na no so da bi we de nya aban ana so sa ana so ana ko jina gelo so no focus mo na so doctor me hu se gelo focus mo na de ne mbe ana so gise ko to adrobi nto be chiro adrobi na makoto nto san tru adrobi ba me ko manako dress to bi wo so fra go people na me ko to na no so 1.4 am san de ba na do wo gelo me de ba ya no san ye adrobi so chirem so ono no decide do so wo gelo na de ta na am san tru ma doctor no nti me ye bibia we me bra kra be ka ho bi ama ye bibia we ana edi gele e ko fi te di ko fi na I was o san ko ma me ho nti san de ko ma me ho no na ma me aduru bi no na ma me no aduru bi na akwasa no o hwe be aduru ma me so no wo baketwa se aduru bi o si papa nba no o mu kasa se dan na o mu dam no o mu mptuni se oba no be def dam ho no na akwala no na o mu ye bebi nda nti san de se so wo se ma akwala san de en san ko bebi ana san me ko atonsu me bra so ho to san ko atonsu me bra ho no so aduru bi san me bri ana san ma ne bebe tena me nchen nti o be tena me nchen na kakra na kwan de edi nyini ye ana so san de school no me pese abese me na memo wo su akwala ni nyini duru be sai 8 months abosome nwotwe okay ana so sanate de mempese dachi obi be gina obi sa bia me no ma wasi ma se school fi se na o ko school ana me no wanyem ye na emom no school de tie bia no beko ama me no me sanate ko ama me ko oyoko nti me ma na ko kire ana o ya school oto oyoko na ekwa nti me na me dikan ko ho eko hu teacher na ade no mo so o wanya kwan ana o ma kire date o mebe school mu ana mo sisi anyama ni nyama si no mo hia e nto mfambra nti wan ana so wo ba no sisa na te be ni di se de ba yo koba na be hwe ne ba nti sa na te de na chesa wo se me sampe kwan ya me da akola na de akola keton be fa so nti school bi so ben ya hɔ no ana me ko busa mo se me wo ba no 8 months na me so ko school nti me person ka me de ne ba ni ma me so ran ma chia wo be dwa no ma no fo na me de na ba akola so no 8 months di kakra nti se o ma no fo na me de na ba o mo pon a na o mo de na ba justice bi o station na prabo station sa girl so pon school na wa ba je no ana musu yo mate nti metua sika so mo am school for no mo sign bibia akire me din ane akola ne din ane bibia ana me ne girl share den e wo hono mo nti dey bi me frɛ adwuma mu girl decide wan ko school me ko adwuma mu ana me frɛ adwuma mu ba fie me duru fie na e pono no watum ana na Juliet wa fan fa nti me frɛ phone so ahwɛ bibia wo na me frɛ Juliet na ne study the wan ko school na wo ko fa wo so no o wana danfo bi ho o ya frɛ no wo mi ana sa na mi ayakwese bibi si me so san nya ho no wo ana me ko no mi no ho me frege bi no kire me fie ho na me ko no ni fie ho ana me si Juliet na oni no mi ho na wo twento so wo nya mi ho no ba ba ho no mo ni ho afia ana de ana me twa so nti obedru fie me ne kan ko ne bukura san fuye
Mona said the only boy say why na say me no me was me bisa sa ade no de no atwe me be na akola ntino de no ye na nyesa ya na akoma akola ntino aya na ntimi nya hwe me fa me sanka no am say na de na we ahwe hu su you akiri na afi o sensu adan ya okoboy bi ho ente boy no no free buy na okoboy am say na de na ema we sa o so no onimu wa tribia wo ma na bibi se no so onjane bibi se no so yesi ente ho anti ye kekan ya na me ko no rekoto ma me ni se me Juliet ni se no ye yo na Juliet ko me de tu nim se ndo ko yesi no ko nyema akwesa me no na te obi ani se me no na nyem na so ni bia na nyem ya na obi front de ahin na me de befa enti ana no ma me ne beka na olubufu ye na be Juliet ne bufu ye na ye kasa na etwa aso anu ko de koda anti ne nse me ho no mo na o de betu manim se ono no wa hu se ne ho adane o na o nyem na ono wa anam se na o nyem na wa test ya na o se ono wa quarter test na wa test so nyem se na ho ya ka che so bi so ka che am se sa ende isi pressure aba feel na se wo tifia na ntino o ba tifia na ntino o butumi enti wa we ni 20 no mo ba no o mo ba 86 no mo still 20 if you into fifia me a feel na actually so ntimi srew den na mi ku solution ma yehwe bibi e benya atana be ko miniska wo mo bibi e benya atana se demo tu mo kura po a ye na ka kra se de ba ya ye bituma ye nya bibi a so e betana na pressure abantu wo de ma me ko hwe me nna ma ko hu sister bi o sa ya mmehwe ntima me ko ho mra na afi nkomo bi e wo bia na ye de edi o no de pressure si mi so se me nye serious se nyinsa na mehwe nto ana me se na dan na ba pressure we bon so na mfa no ho nti me di agura de be banya papa nti na me nti na se yi nti ampa me ko adwuma mu me ba ya ye so wa Juliet wa dwane oko ana se Juliet oko ana se an o mo ko di kan frame me phone so se Juliet ko ana se oko hinfa ana me friend phone so sa na on fa chide no adun for eche no be so ana se Juliet na de na wo ye no o da kula ne kwa hinfa ada na ya wo ye sa pressure person o chese o kumia na se pressure abadan no o mo di pressure tata me sa man na so awi ana wo san da kula ne ko bibi na de na wo ye sa no o ho na me ne kasa ya na o se o san ba fi o ba fi no se hwe anya kula ntan ka no kura on ba wo ko behwum nka behu am se na bone be na mayo san sin ya ono no se yinse ne CDC no ono no akwala ne so no san nyim ye me hwe a me pese me hwe no ye sa no me dia no so nya betre ana me shara ka chen se me ko hu papa bi o don so we ho am se ko hu papa ye fe di me ko hu no enti papa no se ya ye mbra se de be ya be hwe de be ko we operation enti me aduro bi me so na me ko to aduro bi di mawa e bia na de asem friday aba ntimi ye ne sa ana me so na me pese nyi se no be yagu ano so be ko papa no ho ano si dabi no fele am say de nya betre e de che me ko adwuma ba me ba na me tena se ne hu de be ye afi me ko adwuma ma me ba fi around 5 mu a me ko dira akwala na ordina aja se okwa aba yes around 11 o free on one baby o de hwan aja o de akwala no ade aja obi akwala ne wo sei o 8 months aboso me nwotwe o de aja obi se okwa aba o de ne ba na aja obi se okwa aba okwa hin na aba o se okwa agogo akogini sika bi o tususu ho no no ko Jesus sika wo susura wa samba enti me ko duru mbeduru fi around 5 mo no mo se o nyamba enta around 11 to mo kan sana magic kwa ko di kan hu se asam na di no kan ye se me ye kan se ojo ne ye na me hu no ka chem se o de nyama ko no bi hu aka chem me frɛ no na emu no be ko onsan fa no nyama fa nko ndo ka sa enti o na magic ko si se girl adwane because around 11 na abo 5 na akola be enum no fo na agwala num no fo ma no fo na watuma ko shi baby na o na me bibi kan ma chem se girl we wadwane no mba bi enti di mo ampa ye twen wa mata no me ja akwala me hwe akwala na me su na me hu de me fa akwala na me hu de me ye because dan ko ye nye bi e dan ko ampa ye nye bi afi na me bugu so hwehwe se me nye dan bia na wasa the pressure we san ka me ho afi na me hu be bia me de akwala na fa me ma ho sana me kwotana me ni obi a ho akoso ono no sister na yo da akwala ko ja no no ne nim no sister ko o se oni nua na oni ne ye classmate afi na me kuta akwala sa me hu de me ye afi na ma me friend ma me de tunu ma me anu ni ma me ko pon ni phone na adum ni phone be ma ko to ni sent papa na me frɛ no ono so tika mu do duru fia ana me ko me ko to me reach ma me no ana ma me say Juliet de menja na so na ote obey ya do be bi no be say why mistake na say too late na sa na ote na ka akola na ka me ye de me fa akola ne de en fa mbre me ho am say akola ne de me ntimi ka say me de akola ne de ba sa na jino osa na 8 months de na me de na Africa o so te lick road one mo omu wa ntimi ye da branca side o de me ntimi fa akola na jino fa ano say na police for crab ha me say bi wa ko wi babi nti enka yenja na one ana so achi na San Francisco onya abtre bia na Juliet beba because no fo no akola ne no o ko duru ho no onya sa no fo no ma no na me so womba e bia na wanya adaje ne de ama akola no ana ade chi yen na me san da akola ne ko station sana me ba nti ade chi ya me ko man na me ba na akwese me frɛ trace me bi o koye o ho na ne sister ba ko bi o so ko ban ana o ka kire me say obi e ka say obi ni ma me nua bi o have mam o say no na joge lady number bi friend o e boy bi number o de friend ana no ne ka sai ode
obi number afre boy bi number e wa hafu mem that this ne ma mi nua no wa hafu mem be girl do bi number okoma se anamo boy bi number okoma se ade afre ne ma mi nua no wa hafu mem say obeba hafu mem next week na boy bi number no different am say na Juliet kura kwa no ye friend no wadum ne phone anora no ana feel standing number for the friend ano say na Juliet nim say ye be friend no into wa share dum phone na boy no ho na akwa akwohye na mom no busa anti ne sister no kura pono ene kan na kura kire me say na ne ma mi no person be kan na kura anti ne sister na ka kire na kura kire me say girl o boy bi o na mom no frɛ boy na ka kire say girl o ba na why ne say oba wo hu oba na waba o ho no mo a abra wo busa questions bi oba be down chan ba fa na sa na girl wo ba na o hu so obi kura wo ba o hu ana also ka sa na girl boy no kucha ntro say anu no wo ho na boy girl friend or friend ana ko hia no onu ko hia na onu di nkomo na girl friend BP5 anu so girl am ba fi me na me da akwalan ko da akwalan kura na adwuma nda osu na my friends na to invita na me di so me sana adwono na me tena akwalan ho sa na de chinyem sanda akwalan ko mo so me sro mo njala akwalan ma me so ndi say me hu chese me nim bona ma yese gewe me do amabwaka aduwa ko school abwaka sansan me hwe o se de ba ya o da chin say me ne kasa de bia e de se mia me nua ba me nim bona me de aye no boy no so me frɛ boy na boy no so aka kyerem say oje number no ba me number no sister no de number na me frɛ boy no so aka kyerem say na e ti say ono say ye na I can say unim Juliet o say ai na Juliet no unim no ai ano say ai ono no akwese phone so na de na no mo no we driver nto chika me nya abeto ne me be kasa e chiro no san frɛ me o frɛ me no me ne kasa no san say ai na Juliet no hu no ano no ne be kasa ai na jono na ono no Juliet kwan no ko am so unim so oba de unim so oba 8 months na akola ne wo nti girl ba no ntima mbusen say den no te abra sa me kura me bona ba sa me phone kura po no boy number kura po girl stop boy kura number wo phone so dada e wo phone so dada abra me nim wa store ne say was di no kura wan fa di amfa ya store no chese wa churo ba bi basa no de ye Asem Beba Dabi enti me bon number na di sa yi ba am de chire girl ba ko di akola no wo sisi say wa hwe sa number kura wo phone so dada and ansana me frɛ boy mama afia me boy na chese mani abre na me say masa ye ntena wiase yesa ye tena ye fu bia de sa o kwan me fa so bre wo ge we ho no enye isisa so ge be ba wo cha bre unim so o ge le de o ba a o be yesa why ne say wo so wo yesa afina boy no akwesa na masa me frɛ why me ye argument no na me frɛ ana ge le so na anu na me ne kasa yo ko e ne say boy no ho ge le wo no ho be person ba kan kura kire me say ge le wo no ho isa akwala no me hu bebi a me fa ne fa me no ka say isi ano station no for akwala na no wa boni minimu sa ya vita ko de man still kakra bi no osu na ma page na na to mensa so de akwa so obi ehu na no pensa akwa ko kama pa chese mi hu chese girl do ye me no ama ma e basa say we are say because me didn't think that me say obi de because me so wanyem de na me din me ka chese obi enim say nipa nyanyima na life ase na emom ne ntisa nipa de onyem no so dwane jawo ano ye koshuni na life bese na emom se ni ko ho na obon pa ya de anyame be kire kwan ya be fa so nto onyim nyina no pesa be kwa kire nso hwe no me na me force no say on fa nyinsa no ko kire nti me ko toss we bi kura ma na shegu so am ko kire ana o de pass so in the same wa jai school no ana se ano wa twa fast akoboy no because o ka chem so onyim me man nye serious nti me nim so ne boy na ne man na yo so ne boy na nyim nti ne sister na ka chere me say o gidi se nyinsa no boy no na nyim nti boy na maniska ama na ko nyinsa no nti o gidi se sa na tie so wo so ye operation ti se ano o ko nyinsa we asam ben ho abrakola san kutao nti if enra ebesi samre mi hu no me ba no so isi me ba no awo ayi ho awo girl ho aprabo station ho e fira no ebesi samre mi hu Juliet me friend number na first anu aye friend na adum me friend na onfa me friend sa onfa actually me duru hanum no ene mo so o friend ana manfa boy no o se oye de adwum o so o driver sa no kan oye driver a wo twika akwahin I can say putoja girl so no me sure say time on school no do hu driver ni because akwan so no so nam ko school o mo ko school oyeko o yiri ko school oyeko ena driver ni nsu twika ekọ sa akwan na so enti so ko school no ofo sa aka na ena ebi o ne na keka sanity ena o de ache no sanity girl no ka kire wo say yinsen no one wo ana one sa driver ni no o kan ye no no na asem o kan say ono no hu se ne ho ada na sa me so say dan feel and some impression tin na ma dwene kran po no bebre because almost some friends consider say na no o be 6 ana mo ka chance me nyama free onti send no some friends say na mabo me ho de
na ma hye me that 3 weeks pepe na ma bom ho inte sad na ma dwe chese ma hye ana san frame say ana girl be ka kire me say nyinsen no onye so onye me hwe de be ana san me kra pon mo je hwe good ka me peo also no school person ko school to person we ana me say dwe do be ka say me bi na ofirifie ko hye bibi no say me ka say me kire wo say bia betima de nyinsen aba nti say di say anu me wona me nete nyinsen we so ba obeka say bia me anade ho no ma na de bu kura adikanfu nti me nim asem one boy ne kan ye ode ko boy no ho na emom no boy ye kan say boy no saka kire me say one ne ma me nua no wa afumam no aye confidence call nti me nim sama mo kan ya isi akwa say isi nyinsen no wakwa akoyi boko ne sister na ka kire me say o se ne yemye ne ya wakoyi nyinsen no nti no ne yemye ne ya nti boy na kwa say boy na diskama no koyi sa nyinsen no nti say me nim nyinsen me ne sister no wo mmem no e na aka kire wo say ni ma me duwe wo mmem ne sister no wo ko maase no e na aka kire wo say o ka kire me say girl so wakoyi nyinsen no na emo wakoji skabi wakoji susu skano di nyinsen no ana ne san san ka chem so no njindi se wakoji susu skabi a e bia boy no jidi se boy no ho nyinsen no na ko boy no ho ba boy no ko se nyinsen no ma no na da se bi oni boy na nyim beba mena na kwadwobrenya o kamasem na dabia mpanini se yehwe obi kotwa ho na yɛde amia kuro ɔse yaw hwɛ ma yie sɛ woyɛ bɛrima sɛ wabrabɔ ɛbɛyɛ yie sɛ wabrabɔ ɛbɛsɛe ɛmu fa dodoɔ no a gyina ɔbaa so ɛnso nipa nim ɔbaa ɛyɛ hidden treasure Saba kuro ya eye hidden distraction but nipa nim obi hunu no a ohunu menya me treasure odi nkan hunu no but on fan tato nya ne tese kotibin se osan ye hidden distraction asem ni binie enti se akwada aboso me nwotwe owei so wa problem station one mo me dama sister na no de ja o mo say okwa aba no say be ndire ko school me da kwana kwa madam no school mo no ayo mo pon tam ja Juliet no ni so mo pon aya na me de no o mo de na bress sister no oton ade ne ho no nti se girl so ko school a o post ko no abeji no ho nti o ko no nti sa girl sa ho no mo na ja kwa na jai tanura ana me firi me buy na ho no wa me de ko fie name sande ko mo so mo njala kwa na mami ti me friend sa boy no driver ni no what to say your friend is saying no me nim ni din me krampo na nya ni krampo a me nim say sa anya say o friend ma me nua no krampo na ni pa na kasa ya ne sister no so agin boy no number won ma me nua no ha me krampo na me nim say o ya kan say no driver ni bi kra we bi na me nim enti ne sister ne nso ammo edin say bi a boy no di say ya na o di say ne sister na kasa na kwesa ono so na ne ma me nua ni nti ana odi hu driver ni no so number enti ne sister so on shire ni driver ni na chesa na ma me nua no maybe no on na nim driver ni na on ne kasa because driver ni so on ni ma me nua na aye confidence call and son ni ma aye say ne sister so face so hu ni nua keto ano na me ma frɛ sɛ girl si na kwala na tete and son say na boy bi afrɛ no or the boy bi number girl the boy bi number afrɛ no na boy no o gidi so wo boy no ana odi number ana so say na o fa number no ma no enti ne sister no kwa po di kan frɛ driver ni kan so o chi kan to e bizenti aye akra onto afre ofre na onfa ana me so meji number no nti me bo number no na me so do bo number no ma me boy ya ne mo sa ba phone so sa number no wo me phone so dada wa ya store me pese me hu se ne na get na store boy ne number wo phone so me phone no just o di charge yi no san shim che so de di shim charger me phone asay be bia ya me ma no so no asay nti just o di charge shim no san ya na me me se eguma na aba eguma ya ba ze si aba na se mai e ma yi se di charge shim ne san yi mo fa charger shim na munyi hwɛ ɛma yɛ ɔhaw so ntosoɔ muntie ɔbaa ɔyɛ ɔhaw so ntosoɔ ɔbaa ɛsan yɛ yɛyɔ mu ntosoɔ enti na mekasa no meka kyerɛ wo sɛ me nana kwadwobrenya ɔse ɔbaa ɔyɛ hidden treasure ɔyɛ agudi a wasie ɛna ɔsan yɛ hidden distraction ɔyɛ ɔsɛyɛ a asie
me pese me amehwe mo ma me da bi nya number no pese me hu se ne wa store ade no eno pe na me hia good aha ya 102.9 FM obi kwatre papa no ewo ne phone so kanewu na na kwesi champon ene di sa asem na chi nyame nko anka warija ye bai ewe hey ya store number no WSDM WSDM tebia friend wisdom ana asem friend wisdom a odisie WSDM hwa enemre girls aba no ho omo ye fast but omo nim say boys no so akuru hwa obitumi store be ma foforo din ewo ebia ono ane phone so akosi abne wa my friend enso na ye the boy foforo eya the boy foforo be ma ni so tumi store oba number ebia Ronaldinho otumi store number Ronaldinho enso na ye oba number o sa wo hu de ekoso but crash no ye be hu ni din mamunsro ye be hu ni din ye be frɛ no wa fidie yi so ye be frɛ wura no wa fidie yi so ne ye busa no se eye se akwada boso me nwotwe be man na dwuma a wo ye eye gya ho adwuma ototonka huru no wanya bi enu bi na wono hunu se onse wo daache firi se ofa na wo school mu eno onyemo enti wo forso ma akotweroi wakotwere nso ampa watwa ono ade wakoto school se kɔ na wo ko school a se wo ko ni nyina na oni adroba fo na ekolai aden na wo yesa yebebusa ewuraba ne nso enesa wo ye bema na wutie mi a fa sa asem wetu kotodwem se na wutie adwumadie no wanya hwe kura mi kotu mi na bema kyerɛw se oba oye hidden treasure sa ba kuru ya esa ye hidden destruction ana mi nkyere mratwi ma okay oba oye gudi a yakura na sie Saba kruya esa ye oseye a yakura na sie. The American Matthias here. Am I making sense? Good. I don't know. Mwadwen kyerɛ no ebi wo Facebook, ebi wo YouTube, ni nyina mekan dia ma wo. Anthony Opon, eno wo se akrakrobia me die nka metu me nua brantie yi fo se. Onjai ba no na onhwene ba. Na de ekoi ewura no obepem ohini Jesse Thomas ewo Facebook ni so bi eno se ewura yi akrakrobia ede enu aye mudwuma die die ekire ye nioma pa o me wo Gabon ena awie yi me hwemo ewo Facebook ni so William Sowusu eno se na me meka kire owura yi se ontena ne baby na wusu adum kwa ngoma na hote sei Bernard Tanga eno se akrakrobia yi me wo kontanas na chief inspector owura ansa ohwewo posifo no omo hwemo pa omo hwemo ose men kan kire so odwumadie no na ni je ho eye Facebook enkratoa mo to bi ba ho no isi a me kan hakakra na makokan hakakra uko YouTube ne nso so a enkrato no mato bi edi amane me wo ho meken kan ho nso kakra na me di amamo na awie yi ensi opoku Matthias ewo YouTube ne so eno se na please wish brobe Suzy a happy birthday mame owo so ame onu nso di na woda yo mate ofiso masefo eno se na Krobea I salute your program mudwuma die we de bia mo trase ya mo di tuyefo mo de kire ye ne ade ebi nie Yankopon nhyiraw me da ase Jonas Minta eno se akrakrobia ene wasem ya wo kan ye wama me hu adwiri me na your enemies will see you at a level they will never thought you will get there ami me da ase Ado Frank
Nanado shoemaker anomanyu pola se and was ya Krobea. We are proud of you. We pray for you, pa. Baba Nana. Na why a tautology? Baba na ankasa no na asa de na asa beka ho. Well, watching you, me wo kajetia. Na kra ma follow watche. Me do free fida dem obadwuma. E de ma adasa. Me da say. And as kwansa and was a happy birthday Akra Krobea. Long life. What? Okay. Mo wa amanonia mo hweye nyina na wiei me chiachia mo. Yankopon onhyira mo. Na nantwi saminas no si hey ema binom so party. Nas gentle cat. Ena ewiabre mu yabo ade mu a ye hwemo. Dr. Ben ewiei akwa abakra. Ya nana na wumpo mu Yesu adom ahoden wo hopa se enra awodadie ne koso no me sori anopetutu no me hwe me dining table so a hepa plus no e honam de asi ti me din kan fa no se me breakfast na enra me ye no me ye madwen se mini dia because awia no na enuoma wo ho obi a hyeda ko to aponchi muya akum dia no fufuo ene mo timi nom hepa plus ne sa me din kan no mama na fa me nsuno ni mo na manya abotra ma me ho na me ji me fufuo no oba de achia me anim nie adoma chade anim nie me ye bo heavy timi who say yes enuoma ko ye hepa plus mo secret pa doctor NSI na ye secret ni nyina ne se ya to ye bo ase ayaduru no se be ya onipa bia obenya bia nom no obetumi ehunu se Ghana nso ye betumi aye bibi papa na eni se ade aye bia so ne bo edin eni nti hepa plus obi kura 10 cedis na obura drugstore bia mu a obenya hepa plus ni bia nom mfaso e wo so de bebre de di kan pa ne se mawapomodin na ankasa enya baby papa gina good na say tina bia papa na pedia ma oni pedua no ekoba ne saa o how nkitinkiti a ba be ha oni pedua na pomodin no this time around ni pedua na ankasa responsible na etumi afri ho nti complaints a obi nso obi be kase ne nsa entity be kasa ya na ne na se apija obi ho se aisem obi ene nanam ne ho obi ho se ne mema asem no enkoye and eno do mo ka chichim several times sure na ni nyina ne se well being ni mum ka bia boawa ebe ye den se ni padua ne ntumi emwawo ema undi saa o hawe so enkunim nti ama obi a onom hepa plus bia no wo na dansie bia odi edifa ho obi tumi ka kire na danfo se koto hepa plus ni bi na well being no ebenya hoden soronko emwa tumi adidi se de o kan obi nso be nom no obeka se hepa plus ne de boa ema utumi edayi sure if it's any well being no a correct bibi elho obi so beka se hepa plus ye duro bia se onom na infections hawa eboa ema ni padua no infections ne ye den obi so mame yare wan kitinkiti bia especially de ahomre ebre ni padua no and ebi wo krampo a etumi de enka bi eba ya himfie ene sebe ye be manim we nyina ye infections a etumi ba obi so ho no mansa etumi gugugu no but sankofo we nyina ye nkofo a omo de duro so omo no but omo nya response until say omo well being na ankasa ebe sha se respond to treatment se ni padua no sha se responsible a eno no eduro no ketwa bi kra na abeno ma na wanya wayaresa good eno nti na hepa plus obi a na duro bia no bribiano o kan se ahoden ewo ni padua nim good arofo hepa plus no obi awo na dance ya odie sabe me chance yes me nom hepa plus me wo ma dance ya medie ena obi nso a wanom bie because ohwe ebenage for YouTube TV ne so a dance ya manfo di ho omu kriw ne kwa abonten a dance ya manfo di ho enya asem ketwa na no kra de maame bi wono na asem wo ka kirem ne se owoy odidi obeye kase preko pe afi na mani kuna tiesi abonten o chas ye nom hepa plus no wo hu se fat ni nyina asha se eno na kire sen obi awoso ni nyina ne se na mentiase ye se unipadua no se ye di bubu ma ba late term se be ka se bene ana se
nikanika odi aburu egu nikanika mu no na yam no na ameki sure se wonya powder no e di aba sa na wo didi ana sa bibia be fo onu mako bia nipadua ne yehu adwuma na se ekoba se ohaw ba kumienu bi e wo nipadua ni mu a srade ye se ehye na de enye no efuru nipadua mu na ekoso tenem enema a ese free mu impo adura wano ma pata eni se tenem no ebe free ho no na eda so te ho to bon se nipa no wahase eye kese bia enye kese papa ni mu asase eye duru afi ne ho asase eye ne mre bebia eni se epeja kura na bon se ne yafunu asase epeja ni nyina ne se eniema eni se tene nipadua mu da so ho se Hepa Plus ne ko na ne well being ni mom hyase se eboa na afi na niema eni se tena ho no ebe free ho na nipadua no wa restore ni shape ntenye wanwa so bi ho ba wawie na waye kese because say ohaw ba kumienu bi akwatia no ne well being ne so enkan bi mu ano wo hyase no nom Hepa Plus no na ahyase restore eniema edema. Good. Emmanuel Ansa ose otena se check akra ne nasi tumi ta tai but odedro so intimi musa ose wabe otumi nom Hepa Plus ana question time amamfo are interested on komani Hepa Plus no ya ne say that edro bia wonum bia no otumi ma ho 30 minutes interval onum ka ho a ohaw bia ene so simeduasa okay say ya bibidru say ya duane say ya brofu dru utumi nom Hepa Plus no ka ho anytime intine ye ka say general well-being say ifie bia no na say dwuma bia no general manager no utumi bo raba bia anytime emfa ho ne department a wo ntumi enra general manager ne de obo raba bia ma ne yi enti Hepa Plus na oye general well-being no obo rwa ni pedua ni hwese bebia ento yie bia no betumi ato yie enti na ya na enye nwanwa so bebeka say wakọ hospital because enka bi sebe ewo na num omo check ya se bibia ye okay onyare but no di dance so kase enkoyi ebon o hyase se o use Hepa Plus ne well being restore ya abon se sanka no so etumi afri honum eko nti adanse no se kase ye kan nyina na ayeso obofo akon room no nye bibia na obetumi aka in fact se woni a eko mountain so eni manfo ekasa no adanse akase ena obimu edi na sometimes okra no tibia na wa ankasa na wutie no wadru ebi se eso esense 10 Ghana cedis edro etumi eboa correct but the may ahotoso na ema enye wonwa bebre ne se general well-being no ejina yi a bribia no ade a eso bro so kra no wu ni padua no tumi eboa wo ema odiso nkonim nti enema nyame nam Hepa Plus so eye ene de aye no eye bebre na egusu anso eye na kase wodi abeya na se obebura drugstore na onso akwaje Hepa Plus ni bi so ton ade o market o ye driver ni se o ye eja ho adwuma na se bebia wo no smoke ewo honom gata ho ena wadwuma ewo ana se bebia wo no cry office air condition mu na ote obia hia se obenya Hepa Plus ni bi anom ifisa pomodin ne de onipa bia hia pomodin enti na ne bo no yensesa no hwe package ni asesa package no ye improve upon it se bo ne kosoro but yes debi edro ne bo no engina se de gina na 10 Ghana cedis enti onipa bia open na pomodin no Hepa Plus eni edro a ye kanfo e di amount okay se me pesa me no di nkomo mame o contacts no me wi an mabusa o Veronica na ne questioning mame o contacts no 0542 807 907 0542 807 907 Fry no bekasa and now between so afre 0542 77 8572 0542 77 8572 yeah good Hepa Plus Mr. Good se wonti bibia se bibi how and na pesa one doctor be na ankasa bo ho nkomo ana mubobo ho a wo de ubetumi afresa number we ba won frɛ kra na de bowura ba bi ato aduro bia na kasa wo pe Hepa Plus Herbal Mixture na tie Veronica na kyerɛ sɛ ɔno no ne de na kɔyɛ ne nsabuo mu sɛbe eto de bi obu ne nsa ɔse ɛyɛ black ayibi
ene eba wanonom nro bebre enso ankwa ankosia se onom Hepa Plus ye ne well-being ni ya emwe de be ma ne ye de emwa ne simple. First of all, woman well-being na gina yi eno ne gina yi a ene na ebe hwe die nti a sa ensabuo no enkoyi and de ebe ka nyina ya dance a obechati anaso ode na dance beba platform yi so ema ma sen nyina nso atumi enya anything ya advice say Hepa Plus no oya real onya real ebe ye ya say de na eyi nka na otwu bi enya one bottle bi fasi baby adabia wo behunu yes na otumi anom every single week and twempo ma ya rema na otwu bi enya one bottle bi na nom acha 3 days aduro no be sama won so otumi atoa de oye bia so nti every single week unya Hepa Plus 10 cedis bi enom efa onipadua mu a we very very strong na ohaw bia na ebobo ba anade wo ho no wo nipadua na ankasa aboa eyi ede afiri ho enti ne bo no yensesa no menua ba Veronica nim say next time bia na obechate no ebe ya dance me edi adanse onkoso anfa Hepa Plus no enye de duro na emwa no baby ameko bia menye bia na baby a wo Ghana ha bia even obi a wo hwe wo free Gabon no omoton bi wo ho no yes enti Senegal nyina amoton Hepa Plus ni bi wo baby a wo hwe wo Facebook no odia ne se obekọ drugstore eben wo na wakwakope Hepa Plus mixture ni bi na wato ana be free numbers no na ebia na wako hospital ana pharmacy baby a ye check malaria mane ye okoye de ka kire oni se wo hawo na wo fam ni nyina ye malaria anything na untumi nkwa dwuma anything na hwa ye omre a misrew eti unya pavi na plasmos one bottle pe onoma acha 1 hour Hepa Plus malaria no pavi na plasmos acha 1 hour obetumi akọ adwuma so na watoa so anomaduro no 3 days 4 days aduro no besa yare no so ene ho bio baby a chekira boa no hwa na esan no enti baby a cheke ye na uhunu se wo malaria no obetumi akọ cheke ya so hwa ye odindie nanso opeso hwe se the doctor kai no no kra na dudu na send messages upon messages obi kra to me twa no they send yes doc in fact nyame na mo so bodwuma say within less than 1 week 3 days 4 days yare no ase etumi etusa and it say oh malaria dia ha ho nkoto 7 bottles ne 10 bottles aduro say we do malaria say twem odi an so benya Hepa Plus malaria nuro no one bottle pe eye pavi ne plasmos na odi 2 oyare ase drugstore bia Hepa Plus one so obetumi enya bi na watumi anom mama numbers ne bio na 0542 807 907 907 0542 807 907 and 0542 77 85 72 0542 77 85 72 Otapo modern church so Ebenage TV on Facebook and YouTube na yen app so Play Store obetumi download Ebenage 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 na ne papa wo Ebenage na no obetumi ehunu bi e platform ne so yara say atie for Dr. Eben je non oye ja ho adwuma odi amakra che no very good the doctor de ba ye no odi amakra che no very good ene kuta no eja ho adwuma ma mu ye ja ho adwuma no mo ntoto Hepa Plus ba mixture na mo no nom mo ma mo well being no enyina atie for enti ya bonko mo hwe wo de hawo na pesa one doctor edi ho nkomot sisia no freni sisia ne nkasa eye 0542 807 907 and 0542 77 85 72 offers ahoma we ya onne Hepa Plus eba mixture woni a ede aba no ebe bon komo na de wonti ase no wakyerem ede amawo and now we would de Minister Clapper sa papa we wugina ha ene manhia ana hembobo ano obo ne nsam kura obete nyankopon ache nipa bi anoma ache yo nensa tenti bi wo bom pa area Minister Clapper monitor show no yamau a very good afternoon and amia minua ba Meriab
Mariab also ye gospel jumtuni and senchene hitmaker awiabremu Mariab memau a very good afternoon Yankopon unshirawo na onto onkwandem Nana ya Krobea Asante awiame hwemu free Italy Vicenza na mamin define women among women are multiplication of enemies, subtraction of money, addition of troubles. That is why me debia me kase suruma nenyiniche. Emma eye atamfo entumu se utum multiplication. Wamo bobo ho adosun bebre no. Good. Wono mo ye subtraction entimfrimu sikantimfrimu ombe nomo. Ena onomo ye ohaw entoso addition of troubles intime misroma Vicenza Italy ena nanaji edis adi we free odiaba ejina sanie odi oba ne befa ena edisa hawi beba hwe ye wo yenuanom ba ne bia ho or exhibiting the hidden treasure in them. Said the hidden destruction ne pa no obeyi no onyi da. Ana obemana manifest no and manifested da. Eya what say obi say media honhom bi na ha me honhom bi na ye me. E ba men ka jira so ama ho kwan a honhom no ntumi nyo ne enye wo chena. Enti se ubetumi achuzu se me pese me ye hidden treasure ne nko menono manifeste na nipa menene tie waware mie ehunu se me ya chede me ya gudie na mum menye haw se wo ma haw ne kwan ma haw ne bema eye wawasem 102.9 FM Otek meba Jingo oh dear na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules here do for antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we fi ade ntentem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkwakrafo ye oh emamu nkwakra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging so moje na bemma wa hoden sronko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abusumi pini obia enya rede. Ti ase medo. Tie, Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipaduani mo no afi kra na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota num Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Enti me ma no mpafie ha. She, we ye Hepa Plus husband. Radio Hepa Plus husband. Enya won so be ye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixture. Appen for about more money for one kwada we nfi dumienu ka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixture. Emma pomodina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu age atum se eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa wosrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu dia bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o yare no masa de machine aka ho yare bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama ho eye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert na fa bitri ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nkom sisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fachina Beko When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense Wabek. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dodon dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a car. Now Yamwa suing no, a boy who buy every home. And now I'm pa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you are may move Bia Yato in row, at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadi and Kratui Majatu Musay. I'm free! Malaria dry ye bohu dewro anytime heba misha. Time heba misha yema obia etidie malaria hano. Die nanuma to a wontimi any die no. Wedra ne time heba misha edro. Edrei ansana ubetobi no. Hwese wako hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansana wato edro. Time heba misha edrei enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore and a pharmacy shop Duduana unsa ebekabi. Fra 0244 417669. Kayo satamu no TIME. FDA aji ejadi enkratu yi atum. Ago Ghana this my man and then common free and most comfort zone. Why you fanim cross store one fast sebe and yema enye papa enwu ni manfo suntino wako America abruchi memu akofa niema papa bi te say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, ahoduo bebree, wine glasses, plastic bowls, ahoduo bebree, afe hair products no ye want shampoo ni conditioner. Samana ahoduo bebree friends say body wash, say ye liquid soap and say solid soap no de upe bia ubenya bi wo ho. Almighty equate ye want body lotion and afe ne mouthwash, non-stick plastic bowls, papa place ahoduo, Paris bowls, yow afe perfumes ahoduo ye kana duham no so ubenya bi wo Uncle Most Comfort. Ye wo jade niema nyina bi afe emo anwa esichire oat emba ne mema nku ahoduo nyina bi sanitary pads from ko a ye de somo emba no wo mobosom red light no Uncle Most Comfort Zone na benya bi ato ampa stores abudie nanso se wo to ade wo Uncle Most Comfort Zone a watamfo pokodwa to abebo abasa wo to ba ko ana utu akoton ye watafo formas opposite Okais Junction Freya Homatufo iso 0248 728808 ana 0244 457718. Uncle Most Comfort Zone, Royal Home of Quality American Goods.
nantwi ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, yada mase yakoya yasan bebio aha ye 102.9 FM aha eye utek enkoma ye die onso wadwen kire ehu hia wa follow abedu sampempenswe baby akwa akodurei wo edi asem ena wo wadwene ekire wo ubetumi aye WhatsApp voice note eye susuma ne tenten fa send the Asem Beba Dabi before number no WhatsApp voice note 0244 211 772 0244 211 772 or the WhatsApp voice note fasoba yenia yabeje na ansa no oba de beba mu abusansem yebefre crash no ne afre wura no Charistic Ventures for seven countries say Zahara mixture any Zahara G capsules no was the abebaze mana moto se uyobia enemu yade how o sho ba ne so a ensan sote o sho ba ma ne ho a ensan gugugu ho basa oba wo dwonso a utumi hu se oba mu hyehyew otiwa asensuo bitumi gu enti da bia pantilana ena ehuna mane menua ba ma wo so dwonso wi a utumi hu se nioma bi piepie frim wo dwonso no ona na bia wawu fins yada tete dada bi na obo ye jakoni we ye bachimyo me pa chao kope Zahara mixture pe Zahara G capsules faka ho na nonom na wonum wi a wawie ma won so ayemre won pam ho wo hia Zahara man capsules woduru ani Zahara man capsules ebe boosti of vitality o sexual weakness no ebe born get away na sebe obema na ntumi mpagya ne ho Johnson na Johnson no aprum unya Zahara man capsules a ebeboa wo na malaria fever na ehawo typhoid diabetes ana empo blood pressure ene edi unya pe hindi heba mixture nanonom ba bi eto no obi akwa abenya bi freyen was 0246 348334 charistic phone we yo eye pa dance ye ne ye more ko pebito na beboa wo Dawood Scientific Herbal Hospital akura Dawood awia ye mu aha o na eye mu adama na mo de Dawood 360 capsules any Dawood ointment no abedwa orofo eye twi na memmene bema oba waye mrempam mesi twi na memmene wawie wa ye adwumaden obekwa aba wachiri bremo wapo no aposo sisi osasa brokra sa aka ne ho abeka ho wo de fa ointment ni twi 360 capsules no memene wawie omre yo bema unsu bio obepima pako adim ama na ye dekama hwe ko ba bi eton waduro bia kasa me pe Dawood 360 capsules any Dawood ointment onti bibia ase a ene papa Dawood nkasa 0244 886437 time heba mixture a 3D yade dro papa no nie time heba mixture Food and Drugs Authority for hwemu yatum say ye time heba mixture a 3D no ama waye mre unipaduam nyina ye very weak ubu nsakura nsisi so malaria na be wi moja se wunya time heba mixture na se wo bobwa nokre wawie watie sikenken
KNG herbal capsules no eye immune system ho adwuma obetumi boosti we immune system no a wunya KNG herbal capsules no mo a wawie XP herbal capsules say yesisi yade na hawo sebe ama sese kura waye mre pe XP herbal capsules na se koko nso de a koko de a abeju ayemtim de a pe ASCO herbal capsules baby eto no bi akwa abenya bi 0244 417 669 your number ni Naskaba Clinic ye ultra modern herbal clinic odofo yamado fo Afrigana hako India China onmo akosua ekwane anumpemu hawba yisi fa sofofa woma biewu naskefo se stroke mpo na de wato awo ho na aye oden wo de bra ahenema kokoben woni wholesale no ededi anhwe se kidney ho problem aba liver prostate disorders high blood pressure cancer diabetes yadia edi wunya no o de ba Naskaba Clinic ubenyu ahoto your number is 0244 120 269 and take about for Spanish garlic mixture no and then the capsules no adro na adro mo amotena se cha na mo na se tata no mo adro nie Spanish garlic mixture and then the capsules o ta Johnson pa ho diabetes na ebo nka ye no hypertension aba sebe ohome okasa onum bon onsabuo mu nsisi so emoja ne klote per Spanish garlic mixture and then the capsules na no wawie na mo a ye kan asam kire mo na mo wura fi no yi musua de amu hunu no yi o men sam kofo moja ni ntumi ni atrantwie yie unya Spanish jingo capsules no mo a wawie ko ba bi eto no bi abenya bi fra yen 0266 11 4111 na yen kasa awie abrewa basna de eno everywhere you dey I greet you mami emfinhia duokunu munie na wuhuna ono won anti obekọ ejawo maame ne ho den wose ni nyina no akora abibidro abibrem ya wazepa enti adenti na me wonro sei na memfa mo adasa ansana oba de be frem ya wa frem enti say you stroke na e hawo hepatitis etwere yade kokuram yade hernia enemu yade sisi yade a abeto so abekọ so abu ya woko enko hwe fa yade ne bra na abekyiremkyira abrewa na abrewa mo hwe na ni din basna de no ose eba child osna de eno ne basna de no wati ase enti so ntumi nwo a wo de faka de yakwa nkawe kase mesi sepase bodwesa anwo kwanta eni abrewa mebo mpu ni mpu no bebo wo abrewa number eye 0246 45 0718 ene abrewa enkasa Mwadwenkyira in a form of voice notes. Menka se wada ma freme. Me se voice note. Mebo na media mamo. But in the meantime, mama yankwa humane so. Na yankwa pe krache noa. Euraba Juliet asto ni dimpo. Ewe ni kunu phone so. Ora wo edi no sani no asto no WSDM no. Wo hunu da. Me hunu da hunu sa number ne wo phone so da bi atore bi otimi gimi phone so o ya de be menim sa na mes na mes krampo atore bi otimi store no na mes so ntimi me hu ana me nwen sa adwen no kra na hu number e bia nya wo number e ya wo mfre ma so de ten say atore bi no otimi gi e de fresh on all kan was na dam for ono me so so bibi na me ye de bia so me gyina adwon ma no na oba o gini de be de na on na de bia no se obom so bo se de and ne sa na tie atore bi otimi gimi phone so de friend dam for atore bi o se we school mu atore bi o se we ni nua sa de we ye asie ahyew me pa e de adwen na about because na me susu se sa be say na me ko hu me ba me so because na me kai mra nyensan ba pressure ba me so any awrawo me di ene ya me di ene bebi a kai san boy misu ya ne da kwa no na akola na me gimi bana na de oye no na ha me de na akora na ye ha wo pa akwasa akwa na akwasa o hwe nechi akwasa openu fo ano ntino o hwe nechi atutu na nim hwe se na me wo ha no su ogege no ho so akwanso onye sa de da otumi se wono no bibi so ha akola no ontumi nka okay owura awia ma ha bibi aboko de Kwame Viara nie Kwame Viara okay and awia yi
yafra wo Otek FM Asem Beba Dabi program so me wo owura bi wo manim ha yafra na less unim obi yafra na less Wadama menim obi na awuraba bi a yafra ni Juliet unim no hello bato menim unim Juliet Pachai. Kwa be na udinim Juliet Viera. Acho we de wadamo menim no be go school no. Abuantem side wana menim no. Kwa be na afa so a udinim no. Kwa me. Bacho we de wadamo me no be go school abuantem wonom. So enti on ka so PTA meeting. Ana me me de me bacho wutie. Meet you. PTA me kana me ko na me ma me e fa so me hu no kwan ko PTA meeting na ye na ko hu Juliet no hello kwa mi viara atemenka abato ma sabato me ti opa me say eye PTA meeting na ko ya eye na uko hunu Juliet hello kwa me otemenka me say PTA meeting na akoi na ye den na wan hweso anko PTA meeting na di ko hu Juliet acho adama we obi sabe na wadama mi si wa no wadama hu ne se me hu me pew enti na di hu na na acho adama mbasa kwa me wo mfie sei baso mo 21 years we are dropping free a he ko he Pacho wadama mi ti ko be bia mo fantastic kwa ne bia yete bia mi den kwa ya. Okay Juliet ya unim no na uko PTA meeting ukopɛ no no say eya wo mpena no no pacho we wadama mi wuna mena kai no de o ti asie ba no yani ni nye bia kendra yo ana me man de ana me de tiawo ai am ne di ko no bia de bia papa ni tim en obi a papa ni ntem ti ko ni mle ni ko du ke ni ka ta mi ye je ko du ke na ne se ti sem te me Julia tra ba se papa na ande ni sia na me ni se ni bia ti ni ana si ombe am tira me ka ta na o ma me no o ma me no the phenomenon no ala me ka ta me sta na ba se wa ba ma me fa ni yere ni na no so oki wa de wa ne kunu ewa yanim ha na be ma no ofrisirem na ni abre pa se nkomo aye die se nukure bi wom na wanka ye ne adwodwo ne bo obekosirem na okosirem a de besi oyo obo ne na wo akwada ne wa aboso me nwotwe owure na de akwada ne kokoto school a wo ko hu meeting a uko hu no ese ne pe a wo se opene na ne nye hwe no oni ne sister bi akasa afri mem ye no ne kire se wo ge eni Juliet meboa na se memoa but say wadama me ne tell me ka je se me hu no bi chapo ene ma ne fe ne sister ma me ne yere akasa ne sister ne se wo mpena pa eni Juliet but I say me trapa ni Juliet ai but Dabi enya wo mpena no ya me trapa ni hu no wo ya ba se de me ne nda am ne na kasa na wata am president to me hu no guti afo the chef say na this channel ma me ne kasa na kasa se ye se bia me ne te da na be ko ipe no tia so me hu no guti afo asa me na de atla ana ma me ne sister ne de kasa you satam na wo ne sister ne kasa no na Juliet ene wo nam we pacho no ne de na e ko conference call ye conference call no to na conference call no mbe me ya da omo enkomo ben na ne sister ni di ye pacho sister bi an say me gen no ana me sister am pesa me ne de etna so am ka say o ma me ne di so ko ni de en kasa I say young man ya bane die ya de ya kanu na ya le ba tola ya de tetro mo ya ya de jom so me de men sister say ka ono no tari ka men ka so ma me de e hu ne busia kwa ka na de apna
So on time man here the FM no. I say see oh. Say say me man say na mba you know mo delvia. Na de penny ejomo. Am kan say e ka me de me say dia ka me man na ma me ne nya de enkasa. Ka me pen na ka me nya bibia na ka me ja no for bed. Da. Get ne catch us wo ba. Pato on catch us here ya ba mo. On kan kyerɛ wo sɛ ɔwɔ ba. Pato de on catch you to kan so ne be ma plan e na so ti on catch jan so. O catch us wo ne hwan na tie. On catch us so on be ma plan e ti. Hwan no catch us so on ne tie. Pato adam o se. O catch us so on ne hwan na tie. O catch us so on ne wo fa e na ti. Ewei. Asem Beba Dabi. Ewa buantem wonom. We are Ekonu we are going to side. Aprabon. Aprabon, yeah, master. Pacha. Ɛhɔ no ɔka kyerɛ wo sɛ ɔne ne wɔ fateɛ. Pacha, master. Awura na ka kyerɛ wo sɛ ɔnyem. Pacha, they don't cash and kill. Julia te sɛ ɔne wo nyem a wama ne sika akɔyɛ abortion na ano ada ya. What's that? Pacha, we do ada wo me ntwa no mbɔ fomo. OTEC 102.9 FM. No, Juliet ni ene kasai. En wo ka kire ye say, if ni sister ba kokora ya awe, e wo kumase ha, se wo Kwame Viera ye no waka say, woni ne nyem ama wo wa manisika a mode akwa abortion enti no wo Kwame ho. But so ada man enye no kre, enye ka to, enye no kre. Mata. Enti wo nyem Juliet. Kwame Tobo enkoma ye die me madinki aka kire o say boy na ote anim ha no wo yesremni endoba ye no nani abre pa nokre ene ono wo hia wa wunim sremfo obi fa ne yira de betumi ato no enra ye di nkomo bi e wo ya fidie so nansa ne boy bi koye saa bi ama sebe ne bema agina so saa for 3 days. Eda so gina so enu bi no opeso okokoye wo enti na mebusa wo nokra e wa asem ne mu sa asem wadwuri yete se wo woni wa fafuro ama wo wakwa akoyi a no wo wo nkyɛn saa bre ni mu na wo ne sister ne kasa ye no enti kanokra ewom na mentio master yede wada ni nchowa no ono ne lebes na eji komisi kusa babu abedre woni akete se e sana me wo mu dia dia de nyame ono ne plan de no sa adama ande lezi adama do di sam jalo kana me ka ta de we ne die ska wani ni paso adama pa me ne sa ka pa tani amano me ta pa ma se ne ka ama me ne sa ne de en pa ele na o de ka Kwame Viera Ejina baby ye kakra PTA meeting no mo call ye di be say ni pato we de adamo me ike bia me ka pe ba ka krabie e ka te bia ba sa na se ba ka krabie edi ba busumi num dabre me ndu me ni ka se di script to master eni na awatwi mienu mpo pato na master pato efri sa abre no oni juri etahia mpre dodo sei ano na ye endam ni ndecha wa high school na me kan master high school ho na ye nkomo ben na person ni dinti anisia wo high school so was there wadama na ni hu ni na e force to na you so in term ka ko so mi hu amini ni sa te ye din komo ana ma mi disa no high school won master na sami no mienu nyina ye nim se PTA meeting eye awofo na ekọ ono akwala na oye student no onkobi enti eye den na wo bi a ono so cross an ye day na ukohia na PTA meeting ase master uti PTA what's first of all that some me yaka ejuma wow there na me ejuma ana me kai ya protest awo do party dance on man ana offer me say PTA into for some next night abana some ka so da PTA ne me tinyare amba ato uti meet you amba PTA meet you on into for here why na frel amba so adama direct na me kana asini okay kasa but so
Eni Adam for me Adam for do e ko school. Ta ko se ni Adam for. Aso ma sa usi. Meet you. Ya ko se eni Adam for no na ere. Ono se ko school agwante mo ya dire ko school na. So, ana ma me se no down na belan so ni Juliet na. On kasa ye ya wo kan kwa viara waka ni mienu o. O se tobo ma men so me mbo recording na o kan ne nkyerɛ o se me dinkan busa o baabi a wusi a Juliet e na o se uko PTA meeting e na ade chi ano but o se kasa sesi ano o sa se Juliet ne kura frɛ o ka kyerɛ o se PTA bi wo ho enti bra mame enti sansem mienu wei esi pai ebo abura which is which ɛdeɛ na yɛ deɛ Ena but me sema so no ate tarata. Chire me. Sama we no me so me so me nyada so be so tu ono. Dabi tobo viara mame mo. Baabi a me pese o chire me mame ne matiefu etiewu. Eti ase tobo o de tie me wie. Ene se sebe o kasa no me dinkan busa wo se. O mfinhia duonu ba ko me enra na mdi me 54 years. Enti uti umfie ni kura free media mu a me wachiri times 2 enra sesi a wo kire me say ukohia ni wo PTA meeting ase eno ye baako eno asan be kire me say ge ne kura na frɛ wo ka kire wo say PTA bi wo ho na wo betumi aba na sansem mienu wei pɛ mimi hu ne say abrabɔ aba ena me busa say which is which e de ne de sansem mienu wei pa waka no kire me ho ne pemu e ho pɛ wada ma se bisira sana ka me ma sana ka wasi ase so ma so me ma akro kasa e ho we mienu pɛ na mpɛsɛ wo kire mu mienu so ma kana mpɛsɛ me na ka wasi ase ma men kasa me kire ni mienu wei mu pɛ ena me hia mu kire mu What's a matter of you have to do on to see the hour? So, Alona Maya, on the duties. Kasa. On the different me, I was a PTA, the hour on, but not yet on the Saturn friend. So, I cannot get to the SPM. That I'm some million, not the car side. I said, you are leaving me, not upon the Obama, that year to the marriage, on bomb money. It's only no energy at the next time. I can't say mistake. This is again. So, make me aware some that me and my dad for the fact that I can't hear about that. It's a major Juliet again now, no customer, the family area, airport. I'm a party. Okay. And do you Juliet and Koya abortion? That's what I'm she needs. Now, when him said Juliet or Bema on an year. Master, already, Madame, maybe the Bema won't be the enemy, the Koba, the me, and some another. Actually, the Bissan also a neighbor journalist, and then no fact, and that's it. So, I'm a catcher, and then no fact, only na viare adan will be a catcher or say, me name of fanetie. Now, pese, unye busiafo ne wono mo kasa ansa na ne na twempena. Na ne wan koni fie mom, na mom ekwaye fon so. As already Adamo once once the member assembly years malone. Member son or send the case among their protect our PTA. Memeka say people. The member son of me being but I don't say them no terminal cash. Terminal cash at all we meet you. Terminal cash me no member son member for some case to me. Yes sir, the family mana me that for you go to the garden. Well, so me for economic and word. What here man is some private thing. Don't go into the parliament to check on office. And tell me that Mr. Sundays from the senior the new Kurduma. So Sundays from the senior the cast of my name is Sundays won't Kurduma. Adan na one na nko ni fie. Na waka kire so one ne wo fa netie na won ka se ne me kwa akochia wo fa no na mom o frɛ no ne kochia wo high school Johnson pato weni na wadama le bisa weni na ba me frɛ no no pato wo fa afa sole ebu okwo be dite wadama sa na yo ka kire me okay eda no a woni ni hia ye no sa very particular day no
wa medafie okọ hen Pato we de wada mo ane me wada mo ni si ya no. Wo hia no na bosen. Hello masa. Wo hia no na bosen. To wada mama me sa fro wa no wada ma wa. Me fro wa. Adai kwame. Kuta wole me kana ma wa me fro. Pato. Wa. But mama sanka we nkyira wansa no akọ. Se ye ya ye ka sei. Girl no o ma fie enti se ye pena. Wo na wo ni hia enti wo ho e na se ya ye pena free. Fa no tu trim. Pato masa. We ye. Hey, Enemre boys yaba. You don't want anything cool. All what you want is pressure. We go give you. Why not? CJ Louis in Soneka. Why not? We go give you. We go give you. Nyango pon ya adumo akwasi ade edi enumi ene yawo. Echini fie memene kwasie CJ Louis the Rasta man. Nensa to bi so. Ya nyango pon ya adumo akwasi ada ohim bi ebe kwa ko him power. Buokrom. Roman for asore dem. Roman for mon prepare. Enyambo akwasi ada ne odi amuhim no mumpe konkama no. Me ba me akra mitumi agiabo. Buokrom Roman for be konkanama mu kai. Rastaman awie ya congratulate you. Enti crash no Kwame Viera. Osi se kura no ne car ascent odimate. Nonna. Mina na kwadwo brenya minya udin boda. Woda wada menam. De wo kira dwempa ena ne tachirema empro. Okoba bia ni ye kromu a twapiase. Wo mo friend ko onya. Ni nua bema ene oboase mu ye. Nipa wo kyekyere oboase brono a ye friend mu ye. Oye me nana. Na kwadwo brenya ko onya ne ka se. Ya wey me tamu ana miswa yetumi de misi agongo nyina ne yakwa afuom ahomache ne enya ne me ne ebura hasuo ye frɛ kokom ba bia ne yakwa yekoko afuom ye frɛ ho akasu ewadinkra dunko akwan so to de bi nso ane yakɔ adipum so yakɔ nyetina minfuom bi na me bobo kyerɛ mo radio so no yakɔ ba bi te sɛ amipom yakɔ ba bi te sɛ kasiem na saa kashe nyankopon so oba de nature ehu o sanka yetumi wo se bi akwaye na bi enue ewom no saa kashe mpo no ne kwaye ne ye kashe ankoa kashe ankoa enti so odofu wo kashe m na wubu a ye kashe ankoa na wu kashe ankoa o se yawo se wunyini na wo bobra am quoting my grandfather late wunyini nyame boa ebi enru ho no me no afrɛ me ade a bema ode bɛbɔ bra atumi atim yie 1 hwɛ wonsa ade anya odea ema wonsa nyɛ tenten na me nkofa 2 hwɛ wokote am quoting please fache me sɛ wo hesa nioma we yie a untumi nware ba akwa aware mienu mi se meware num meware bono meware asante mekosirem amako kra anguna voter last one dia medwen ho na mahu ba bia meko 5 enti se wontumi ba akwa fanum ho beso nko ade a I'm now gearing up to combine resources to know everything correct. What you say? Enti wan hwe be maye obiyire obebo ha ebegina so te sa akwa na oba ha na ano no fa no to so fa akwa ne picture no fa to so na manfo oh apostle don't laugh please I beg you wo de ko Facebook ne so ko YouTube ne so me kire o picture bi enene na nsan ya na sa asem we see you boy no obiyire o se ge na nkan kire ne se waware aha onim na mom di onim ne se o majai ge ne se oni ni kunu na jai be ma na yi ne nioma agu abonten be ma no ayi ne nioma agu abonten enti one be ma no eni hobio ene okoche ge no na pan afa wawie owie ya ne be ma kwakui wo se won tofom ne na watofom akina apa wahu ko Facebook ko YouTube
na kɔhwɛ fato so matie fo hwɛ ne ba ma ne gyina so yira nkyɛn abrem ɛna da so no ɛna that TV ne so wɔ YouTube ni Facebook wɔ no mo amwo Facebook mo amwo YouTube mo hwɛ bi na mo mfa ntu mo hofo ɛnɛ mabuna aba oni obi twempna na obi fra ka kyerɛ sɛ hey nipa na won nenam no me mpra no no twon ho hwɛ ho ye adwombɔne aba nipa ntrim pade kyɛw pɛ oba bi tira me yire no no nantia na won nenam no me mpɛ twon ho pade kyɛw pɛ oba bi tira adwombɔne ewo nipa trim say it is increasing at the fastest and the highest rate. I'm telling you, if you are a man and you don't take care, obekwa koda prison. Ewo ba. Tie, se woko prison ha ho. Eni pe da ho, ena ma ho, nyasam ketwa. Okoche se ne ge, okoche se ne yere, eni be ma foforo hye ho. Owe no. Okoche se ye ne mpra, okoche tani twitwa no. Okotwa na acid, ohia acid go ne so. Koche tani boni tio. Ko ne duafie, ko odro prison ho. Oti obi asem na eya me se hwe obi ko twa ho fami awukro Future Life Smart Food eya aduane na sa aduane wei se wunya bi na se wudi a se yade ta abobo podwa wawie yade ne beko ode ebra be kire yen wo yade mu na yema waduane a wudi a obenyu ahoto Future Life Smart Food Brakumasi Sofoline alignment yane multi home Ediye nimhwe. Your number is 0242 87 8090. 21st Clinic AS Yateka Experts. Apostle Safa kwantoso fa Dian Bema no ejina hurinche no. Me pesa boy no Kwame Viera okoko hwebi. Mpesa okoko hwebi. 21st Clinic fu is odi Yateka no na hawo atena wo so ache. Wakwa enko efiri wo to ase ekoka wo nantini. Entini mu twi I tell you mana moto Brakumasia overseas Otra Alpha Radio at 21st Clinic hwa se kura de de kanti abeka ho bedidi na fili your number is 0542 311 311 police ni nadro no eye imboost herbal mixture adro we ye dro ya se wunya bi na se wonom a ema wo immune system ne very strong emfa ho ne yade bi edu nya Odi ya kwa baby ya tuwa drobi ya nakasa upe police ni nedro ni bi imboost heba Mr. Andy ya to na woto ya mfanya kwa jiron nom sharp heba oma bing 0246 208496 Aka Fashion College and Deco wamunsu ni mwajuma uu yese bra menka se manko siku enu echiri na die bra bisuyansa nujuma Aka Fashion College and Deco Convert ya affiliated to ya chiro beats making makeups balloon and floral arrangements garment construction, tailoring and paper flower and backdrops. Yawo ejoso kwamo faka ye kwejoso. Nesi wo kwamo executive lodge and kwanta. Ani atara limited in the dia nimhwe na bra na ye nkyero na wa nyawo nsa no twuma. Wate uwia obeje wabusu bokrata 0549 195 967. Eye your number. Dr. Xavier, ewia ma menchiachia. Dr. Xavier wanya yie kuse wate nyambo ai babi jao. Yendie sese dia wo yanim pa o. Memenda we ya. Hey. Memenda we mi we ye wo boase. Twapia sidikuru. Nana Mugabi, Nana Kuse, Nana Yako. Nana Mugabi who can need a form. Mi krum hene. Tiesa meko. Dr. Xavier and Sudie. Say Dr. Hepa Plus and so ma me dia da yanim. Yabako next month. Ena CJ Louis dia yanije kwasiada. Ano so yabako. Ifie dia ne yamemene da. Amemene say ya dia babam kwasiada. Ye nkokrafo no beko memene. Memenda no. Aha me memene da dia na me rounds nti ama mintumi nkobi. Nkokrafo no beko. Dem ye mrantie no. Ka be kan nkokrafo no anan keye. Sa memene da dia ni nti no ama me mintumi nkobi. Ena ma sante kura se ada ubi mu nso kra nyenya ye bi mu a ania anochi kromu squad munkusa ba ni nyina ya betoto ni nyina ya beko enti Dr. Xavier we no wono diabetes aduane no oyo so you obi a wenya diabetes na insulin pan ya na awa don't worry I'm telling you what the frɛ papa we na bepe na aduane ni bidi eno ano no 0555
0244-789698. The number new. Natural and Complete Limited. Yen the cell strength capsules no aba. The din ne honam say cell strength capsules. Ema ho ye den. Bacteria viral infections ebintumi to. Ebe revive you nipadua no. O system ne be strong. Be fight against any yade bia. Cell strength capsules. Natural and for ne diaba. Afei PROMOTIONAL capsules. Eno de ota adwon so bahat. Ebia ohawo ba. What you say odwon so a wochem. Nyoma bi piepie firi ba memba. Kope PROMOTIONAL capsules na nom na nyu akoto. Ena be ma betumi aye true things in bed a. Unya true man capsules a. Problem aba ama sese wo honya de mpem no. Ebe ye firi ho. Ko ba bi etu no bia na kope bito. 0204616161. Aye your number. And somehow aposo ifri so. Akwa no sese akodura yaresabia de oda hoyi. Ame ya adoma ya pese ye steady near her say ye wie na ne be ma ne benya nkwa bi odi a ya beka ho asem. Se be ye yo, se nye yo. Ni nyina no ye ba beka. Asa ya to anansi sesi so. Ya de pro bi dia so no. Sa na ye kono. Me ko agbeve ebafo akache. One more bing. Akra awiai akwaba. Yeja. Na umpomu onyamya daroma. Me modro agbeve fever no. Me si mi nya ni din boda. Baby a medru bia meka agbeve fever ho asem. Koda no jataba de bi fra adwumam straight and wo dem ba agbeve herbal hospital e wo kwamo. Kwamo hwa. Udru station hwa. Ufri krom na ekwa usi wo bus stop wo no atwa kwa animu. Zebra cross e wo ho. Utwam ko fie no ma penti ne kama. Hospital ho na ye hospital. Sani en hyehyeye ne tie no ya kama. Na minya agbeve fever ni bia me bo boy no. Fifre tene ko bonsu onwunu. Me die na madam sorry na my fine. Yankopon hira mo wate. Amen. Awiai boye nkomo na waba. Yo, we de mama fa akonya yiso na me ndeti for sese mo adebreti. Na me sanche tifo nyina cry say yade bia koso mo redi mu no mbo modern ase omde omde be kire agbeve herbal hospital. Agbeve Heba Hospital. Ipacho yewo adakwaja chihene asase so. Nanso oba obefa ka ekwaje so. Nya fa ka ekwaje so a si Kwamo Junction. Ene ahemfie no na se Kwamo ahemfie no ene de hwe ne mo ofiri adwo so ekire so se ye konongo nkoko dwabe ne fidwase mampon ena eba nso a meso befa ka eba kumase. Onya dru adwo so na wo tra krapa pepepa si Kwamo Junction ho ena Agbeve Heba Hospital. Ya bebu esesen ayewo. Meso ye number ye di dwuma no 0246 595256 0246 595256. Sa number we Dr. Agbeve ananka sa number ntimi showa ofrena obema wa dwenkyere ne akwankyere se na efata na bibia ha obia no ono wasusu ho ama oyare ne ha no atuo atwa ama wonya ofa hodie. Agbeve Heba Hospital yewundro ewo edwaso no ene ndebe pese me ne etiefo eche dedi kan eye reference Agbeve tonic no Agbeve tonic no mepacho onnom Agbeve tonic no amana ko wudie nim akona ne moja na moja na time die frusa ne kama wo wudie nim empempie ne trans check akra yesi nan agene yesi ensa ayititriti yesi nan ayititriti yesi bibi ewo we nan mo mepacho ade reference stroke ene ebon kan kakran sa no mepacho akopɛ ade reference Agbeve tonic ni bitowai bubo bi nonum bi atrikese ne nsia no pansia wi ensa nwumre mepacho nonum bi na moja ne ntimi nsane enko wudie nim nyina na bibia nye kama ema obi ho nante kakra bia na ne kuma ebo ne peri obi ho ye dwuma kakra bia na wa bre otoa na de machine no mepacho pe reference Agbeve tonic ni bia den eto ne nonum na bububi na bibia nkoso kama menua mbema no de bia meka se obi kompa so ama bibia ye kama ama wode a na ehu behia se obi nom reference Agbeve tonic no ena na omoja ama na asane akwakogu ase ho na panyi no esore a bibia ye kama ama ono ba na hia wo say yes wakwa hemfi mesowa pebito wate ko eba shop bia chemical shop bia pharmaceutical shop bia kwa reference Agbeve tonic no obenya bia yedem ato open the drawer to so ba Mr. Morin Heba wo aprade pacho ye ne Bricks Factory ne din hwe mo ko ho a obenya bia to kama pa ko ebi eto adro bia nso a obenya bia yedem ato me pacho me nuam manom sramu a mon pe reference Agbeve tonic ni binto munya bia be bom pa ade reference me menses no de bia me kasa se menses
wo problem ho a woni ade friend say wa wo pa de wo ton kwanta ma yeden mo pai tin showa modern say obepe a reference Agbeve tonic now the CC now menses let me flow come on we bia ko so come me pa cho obi ase bi wo kofa family planning do bi wo kofa no enfie mienu miensa ennan ni sabi ontimi emboni nsa me pa cho be here a reference Agbeve tonic ni bi o no amasa problem ni nyina atwa ama wonya ofa hodie me pa cho obi ase bi no den de clot nko am ka se clot ate se obu ne nsa na abobo ntoanto asa me pa cho onya Agbeve tonic ni bia e be mamu nyina sane kama wonya ofa hodie me pa cho obi so ne de ayi ayi se tum epacho se wonum Agbeve tonic ni bi na etimi baka kama pa ade ye from 5 to 7 days no de oboba ko pa na so ye no 1-2 days pepa na etwa emabiem epacho yare na ebo ano kakra no e bia besi wa wo ho kwan entina ho emasa problem wi emma wa wo ho kwan entina ho masa problem wi ma wa sew no ni no nya problem bia pe Agbeve tonic ni biye dem eto na bibia nkoso kama ma me pa cho obi asabi obusumi baako otimi bu ne nsa be mpre ennan ansa na bosumi baako akone we me pa cho yare kese pa na obobo ma ho no unya reference Agbeve tonic be bo ye papa sa problem ni nyina efre o ma onya ofa ho di so wa akọ heba shop bia chemical shop bia na pharmaceutical shop bia o de akọ also pe reference Agbeve tonic no okọ obi nya bia to me pa cho obi asabi o pulse me ka se pulse a bleeding pulse obi asabi o private na ochimu amuja ewom ade friends amaman obi ho kra de ochimu ade friends ne kokobu kret mi yipue me pa cho emasa ni mguase we nyede ento wako private na wachimu awie na oye na je se ofro obi ansa na wakwa wabo ama sebi wo kokobu no wakwa hye wa ma nako me pa cho ni nyina problem kese pa entra ho masa problem we how abra a reference Agbeve tonic ni bitima solve sa problem we nyina me pa cho onum Agbeve tonic na eye oye madwuma na solve pulse na wo oye mu no na wo de ade friends Agbeve bam no fafa de sebi efifiri wo sebi wo tu ho no na ehye no nyina ma bibia kama ma ba cho pebito wati ko eba shop bia chemical shop bia pharmaceutical shop bia o de ko also pe Agbeve product ni bi open the dodo mu offer your number na 0246 59 5256 0246 59 5256 obinya bia to your mona cream na mona soap so ho mona cream mona soap no de broni cause it works hand in hand be pacho yen to baako enja baako me so wa shanes ma me say okoto mona soap no ni cream na me pacho beto ni nwienu nyina ye de abom obi asebi o was severe ade friends scent pa obi ho ne scent na no shit the sense o rub them kra na sebi ne ho scent na agedem ho me pacho onya mona cream mona soap na bebo o ye papa obi asebi o ko dware a ono ho betwitwire dan sa na se ho keka no me pacho onya mona cream mona soap na me pacho bebo o ye papa me mba no me mba mo no sebi o mutrimi entimi mfu so mutrimi entimi mfu de bia me ka se fa soap ne ehuru trim o de soap ne ehuru trim ma make sure say soap na de ehuru trim ne every route na se ekwa activate hair molecules no ekwa activate no wi a eno na o dware wi a o de cream ne srem a o trim ne ba bi se so chen se stretch asawa me pa cho de bia me ka se nipa de yan bom vidie na na se vidie no yan sre emfantu kwan me pa cho a asem ba fi a se o de vidie ko kire eni kwan se odwuma bi a wo ye no o de excuses me pa cho fa mona cream na mona soap ne yo unku ena osemna eni je semna say mona cream mona soap na nyanku ne semna se bi e powede no o de sra o ye kokwa o nya kokwa ne kama o ye tuntum so tuntum ne toso na na kama pacho e ma body ne ye fe eyi efin bi ase bi e wo body ne mu free o e ma body ne ye tuntum na kama ntimi so a o nya mona cream mona soap na bebo o ye papa ama o wede no aye kama ama me so ko pebito ko heba shop bia chemical shop bia obinya bia to ne dodom no ko Mr. Marine heba wa prade am so obinya bi so yeden ato kama bibia ko so kama yewo a difference Agbeve fever so ho Agbeve fever me pacho unya Agbeve fever na obobone sana a difference malaria party one ne tonkwanta wa yeden mapai a difference bia wakokoye adwuma bi wakokoda ba bia ma difference totum count wa poor difference plasmodium parasite na go wudim awon ye se boho me pacho wa ye se ba wo ho e wo so se checheche ho ye se utip twa gaga me pacho unya a difference Agbeve fever na oboba humbeto ama wonya ofa ho that in terms of Mr. Agbeve fever no mo a e bo ho ban sem malaria no entontum ne kra kawa na sa Agbeve fever ne bi wo wudie no ma embo ma plasmodium parasite ne ntimi nko sabi umuja ne ma ne nko hawo so wa wonya bi no mo a e be boa wo ye papa ama bibia koso kama ma o penedo a free number no 0246 59 5256 0246 59
5256 me pacho oba Agbeve Herbal Hospital obefa ka ekwa ejiso onya fa ka ekwa ejiso odi esiwo kwamu junction ye ne kwamu ahemfi no ene di nhwene mu ye ne kwamu ahemfi no ene di nhwene mu me pacho ye adwuma de biara da de bia ye adwuma ntimi hyewa oba ye doctors ye nurses no ye sonographers no ye lab technicians no bia wo ho bridge makama para ntimi hyewa de bia me kase so oba hospital so na ko hu doctor no consulting room a bomode aso be kan doctor no be kan yare no kra nyina che doctor no eno ene say ye do collab ye do be collab say so de scan room so ye do be scan room e ho ene be twomogya de afa fidim nyame daroma ye wo modern equipment say wo ha ye be twomogya de afa fidim ma machines no atre sabi yare ne hawo no nyama waduru a wonnom a etu yare na say den ama wonya afa ho de ntimi so a hye no so am say wodo yare bia hawo bia no wodo be tu anama aba Agbeve Herbal Hospital Agbeve Herbal Hospital amiabo ntimi so a fa yare ne bra yentu ase e ma won nya afa ho de embre ne nti ye de be sia say good that's and so yes abesia mo ye da say etiefo we eye Agbeve Herbal for na awiabre mu ye ne wonom abo enkomoi diaka eye onso wanamo ya wubetuo na wako onom akache onom behwew onom beboawo ama enepa akoso ede amawo Agbevefo no onom aben ti wate de ye onipa diaka eye wanamo tu na konyu ahoto na onso oho ento and every udin the sister fia or say Krobea in fact you too much Walimbo Best Aluminium Ventures ahinama kokoben ene wo every ye show nana I can't see it too, so ask the guy to pull it out for me to see it proper. You want to see what? Pull what proper on YouTube? You want to pull what proper? Share Jaisa what Jeffrey a good one was your Krobea. Others are doing it, but you are doing it better. Better say Kim Blue ewo afrancho ena all can say some girls are dangerous. Pressure nkwa Thomas Young owo boase ena say Krobea menso me show. William Opon ena say our Canada. How can I get this medicine? You contact them. If you contact them, you get it. Right. Dear Urade Shirano. Dear Urade Shirano. And now ye, Pennipa, what I know. One day, Wajuma your phone na Yachiamo. Dear Urade Shirano. Now, Mr. Sir, Uye Fie, Uye Edumakio, bit say hospitals, banks, any institutions are kakraka. Ya more plant, generators, giant sets, akesiye. Share or how be abahwa. And you be an ton suffering say be or measure giant set. Say be a generator kakrakai, plant kakrakai, or measure no yamawu, debi. No be a SSA unya the best specialist. Nipa wa kwadare ewe fidie ni yemu. Ofreno na ono ne behwe no siesie ne kama edema. Wa wo fie ebia uyusumowa ekro uyusumowa mowa ne ya fidie ya ye de doi ebia wo de asai ana upe biato de Awurade ahira no oba na kachia obesiesie ana obema o papapa no na wato enti na wiei mamenka na memfa nkyerɛw sesese kura no sɛne dum ebebebe ebia o generator no ana o pese o business no ekoso agina ebia o generator o use planter o use no ya problem ba ho o pe de obe fixe no wa fixe ni yie e de ama wo a eye de Awurade ahira no o ma ben pa onum nim de papa no wa ben wa ye adwuma na che nye nne wa ye adwuma na che nti wo de wadwuma hye ne nsa o ye ni yie o wo Kumasi Sofo line lorry terminal no echi behind the lorry terminal the number is 0244 588 741 0244 588 741 sa jan say plant akakrakai ebre bia na hia periodic ensiesie o pedi oba be siesie ne kama ede ama wa eye de Awurade ahira no
Dr. Lawson enso the law care mixture odi aba se wo yo ba be ma na wutie me Kope Lawson law care mixture ni bi na se namu yade e na hawa e betene te ama wanyu ahoto law care mixture e boanso me mugya di afurusane kama oba sa himfie ho besiesie na ache sa unya law care mixture no ma wawie Dileman capsules ebema u prostrate ebesiesie no na ma ho aye dimpem Lawson herbal mixture ni padua mu yaw ne achidi yade eyi free ho mo a fibroid habe no esichiri yade mo mpe Lawson herbal mixture nom na se uni padua mu yaw yade a pe Lawson herbal ointment na UC baby you turn ruby akwa Lawson radio open budina to ebebo 0242 133 577 eye your number obo akra yo akra me dasi betie tie fo nyina again no de your friend line a pe no akate no your friend ya pe no akate no de wayira no ni ba bi o che okay obetimi adwane na ntimi nsie akra asemo a ye kan ye nsemo a asemo a adesua wo papa ensem gom na owure ya wote anim he na mema ne hyeden fi se ade ya pa ne se odo obi no no oh wo hwe krachi nsem a o kan ewo mu se ahyase no aheda nkoyie papa ekoye frefre kobo na nsu nyinsen ne ba ye kwan a ofa so kofa ne wofa ekọ abusua fie ekosreye wo mode ne bre no woje no woko wo hweka oboye ni nyina chi no wose da bi me fa awurai no ko school entimi mani school nsai eme me bomidin se nipa so machine na be fa awo enti ena ama odin ama wanti man ko school ni senti no ekwan bia me fa so a me na ko bia no me sai ama na ko ampani ampa watimi aka ho ama na chiro se nia all canon no se ti sei pa dia na wo wura ya ye ne kase enye wo wura wo wadwembone wo awuraba no enye ne seye oka asem bi o se ye sese oba wonyem a na wabrabo asi na nso se wonya be ma pa dia na ensi ye efisa watimi ama wakọ ss awie dia a nkase ne tie bia nka kakakra nka ntoaso no nka abetoaso de sie awura ya ukodi na chi ya 21 years ya ne kasa ya kwa me ho ahwa ya ono ne kasa ya wotene masaka ahwe kwa me viala nduzu se ono na ebetoa oswo edwa kosu apon ana se teacher training ana nursing training ana na awuraba ne mum ena na asemo ya na tiefo ntie ni ye se enema na o maba na no me kan asemi wo chichemu a emu chichemu be se aduonum de 50% de wo hia na o se ne pa on kan kire o se o kunu ana onu obi na tie da wo emu maako 50% ena beka enokre no o mo anyam suro wo mu no ena o beka kire o se mi wo kunu on se bi esie awurabai krachi ya ne ka se on de wan kan je ne so wo bampo na wiase krachi no so otie akwa me viela no de obi tie ana onka nche ni se wiase woni oba bi tu ana mo bi na nyame boawo na obi frɛ o ka kyerɛ o se enipa no okunu ana me ne nete hɔ a wa boawo pa ma wonsam ye nu nyina so wonan kra wo maso na yeyi a enka ma ne nyina so ka ho na je oba ne kwan na onko ifiri se wa hwɛ yi a de di akire ba no enye papa oba no de wonka na emom se wo hunu a menye mense meya yisem ensan kwa keka se ai ze de sima hunzu okunu endi sebe menene nyemo a okunu no a efise emema dodo no a omo se rover ene oba ada no enye se yade entiro se nyinsen bebe ntira wuji mu maako wo fa wo ha emu nchichemu a emu aduokono de enye nyinsen ntira na emom enye yade ntira na emom nyinsen beba enti onipa ne nya hunu se awura no one obi na ti wa na so okunu de a enye se wawie obagum free be echina ma meso me ka say be bosumi we man pass yo if say one pass ya wo ne a wo de koma no they say krachi nyinsen ya no ka ho asemi enko yi na no ba bia kenye ye wo ne nete e na nyinsen aba endi de be ntina be ka say nyame a wo ka enye ye ko mi so ma kwa die ne oba wo be wi na wo die ne e na be di adanse enti metu owura yifo krachi why ade why nyame so adwuma de nyame hwehwa na why no enti ma wani nkwa oba ne so awura no me kan pray onfa wonkosi baabia onfa wonkosi baabia ne
emfa ngosi baabi a wokyena wontimi nko sukuu nuru baabi a mpo ene wo yesei na odwen se otimi ko teacher training ana se nursing training ana se suapon ya onya me class ehɔ no mmom na odwen se sa awuraba wei wode obesie o ma me kura ka kyerɛ wo se saa na wote utra yeye pa se nsankyerɛne na hya ase entem paya na nsankyerɛne na hya ase bosume nwɔtwe akwadaa onyini die na susu dwen ho se de utimi de command teacher afo na opon na mokɔgye no saa bra na okɔ school no se ɔse ɔma biewu a ekwan a obefa so a obehwe akwala no ma wadwen nkɔ akwala nso akwala na wanhwɛ na nyame bebisa wo sa wo hwɛ akwala na nyame no ni ensembisa bia oba ne de wayɛ wafamu de sensem a wo kan wo he yenya oba ne misa ne de nanso de wo kan se pa ne te de a watu anamon a kyerɛ sɛ wo wadwen pa ndie hɔ ne de wo ni nyankopɔn ni asɛm bia ma wani nkɔ akwala no obi wo hɔ yɛ wo no one day o ma me firim enso etimi tete ne ma ne gyina akola wanya bosume nwa otwe de sabre watana se se ne wo akora wo wea didi aduro de oba na be ma oba enye hwe pe obi na omoa okakra na tutu ko hospital be ma onuro bi na wo de amane se be ya onom no fo anya yi na enuane no ma enuane ntimi no se ne tie bia no wo mfirim obeyeye da ache no ono a betumi kaba me ya ka me nko akora awuraba ne bank mfa akola ne ma no because awuraba e me nyinni se obenya abotre so obetete akwada na ma obi otimi kwahye be ma ho ene wokyena onka so wo ba de obi otimi agya akwada aboso me nwotwe wa hwim be se nenna ya se nensa ne o ma nto be fa no a ne so ode kokoto ne twene kra be ndai timi ko akora nko bank mfa ne ma no ma wani nko no ho na unya obi kura obeboa wa ma na hwe no a enye hwe da ache no wo de be kan asem na da ache bi no ono obenu no ho aba meda se oba de ene wasem wi ya waken badwemba sempa na nyankopon hyirawo memfa mo adwenkyere ne kakramra Krobea ohini jani captain ohini jani we are na semi de me mama transi empelifo abrante no me de mafutu anka me de be mana ne se won fa na ba na de ne yekukuru mponi ne yebesoa oba no nyo oba papa bia oye material for marriage wan wi adachi obejeje ne na komusu a wan wi a wontimi manachi biem no onyere ne ho se obepe djuma fufuro bi dia kana djuma no ho ana ase bia obepe bi papa bi so asaye dia ni nyina wo no ano Krobea ohini jani captain ohini jani hello nana Krobea midindi kalusa makasa free so fulai abaya no oyewudini pa na be ma no so oyesa de no on hi wi ase no yodi be yo bi na no bi so de be de ebe yo bye bye nana Krobea Eric Nyako ni mikasa free tanoso enura me se no message me se won sanka video happy birthday na ema o nyame wo hira o mo ni fie 102.9 na we so madwen kira me kira won se o se mema yesua bibi free ema eho ema omo ye kama pa ema omo so mo hye omo ye nsuo nwunu sa ye nsuo hye si ye hu ha o ebesi no matena wo abrabo mu a mema menyi ne se ye kwakoto amanim papa ye hwede se wo si kasaya broken heart and our papa no to no for one friend size no kofa more for school ni abaya bio mira one nana Krobea awia mema wo aha midiane champion montolivo ede wo piebo wo kode akuruflum no kwasem se ene wiase na ayeti no oba nye obi a sebi be ma ato wo so do ho turu so ema enka no kule sebi okura no pokura no de siu na ti se enkura no ti afutu na me be ma nwia be me asese ne papa mu a o de on hwe ne ba na onyi bibia ma se wo kwaje tunu kura se oba na ti ase se wona ne betena no no oba ne kwetena ade pa na oba ne be ya ma no good afternoon Krobea mamu na good afternoon Premier League because of free offense ni na ne se me dia kametwa ge na bokra me ni wansem kra free ni na ne so benya like obi obetima hwa akwa ne kama ta akwa no 8 months de usade ba won sheda nso gidi bia sa tin me ne dia kametuma adu good afternoon Krobea akra baguma e fam ya ball me kasa free yes e wa choba e we mu boduma piao nana Krobea good afternoon but from Haji Akum Kasa Free Central Market and I name my
ene maye anye izu baba continue the team mema 4 na bro ni mo betima stop beating so ego betima stop the g betu do hoso a short no beti ki nti me remember na dem betu no for say unkaso unja game na game no mpeno Krobea, good afternoon. Program we take the friends guy asma okay there ya pa see ene ma na mabande Krobea munye bad girl musunu mo wia na ebo na oba woni be ma 8 months there uja obama be ma say nya dwumboni ni skani bla skani ben kwa na Ghana for man Krobea Michael ni achuma be hinas okay yada se mereshe na afutu a mode ama krache no nyina nso wate na na se oye obi boni a eya adwen ho boni no adoso enu nti na ama ewo bebre enso koso no owura menwendwen ho na wani nkwa akwada ne ho na yedim bia be ye ne fom nso why good yada wunyina se ema mumo eni tie midin de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesema kanada nie jatanu nie enra mo wehye me sane medi nkia damo ase no yankopon enhyira mo udi di Jacinta ono maame adwa mankwa ene nana abusua ni nyina be chiachia mu nyina keadu the champion mine udi for kwantabisa the CEO of Forensic Ventures and all other CEOs are munyina so bo wehye me no yankopon hyira mo including the staffs and staffs of Utek FM. Mena munyina se adawurade nyankopon be ba no eno ne asem Gabriel is up next.